نوریه نوریه وی دلالیه نوریه نوریه پنجوریا من که و که وی دلالیا من که و که پنجوریا من که و که وی دلالیا من که و که خود دیو مزن بکه وی دلالی نوریه نوریه خود دیو مزن بکه قسمتک جانم بکه پنجوریا من که و که وی دلالیا من که و که ردمیسم فرشمام و که ردمیسم شمام و که پنجوریه نوریه نوریه وی دلالیه نوریه نوریه پنجوریه نوریه نوریه وی دلالیه نوریه نوریه Seri mali darekli darekli bine mali darekli darekli her dareci yarekli yarekli her dareci narekli narekli Seni male çukekleli çukekle Seni male çukekleli çukekle Bir çukeda tukekleli tukekle Her çukera tukekleli tukekle Her çukeda tukekleli tukekle Her malede bu kekleli bu kekle خوش بدنگ حکمت تونج صباح بخیر روز باش تماشاوان نجام بخیر هاتون بر اکرانین TRT کردیه داویا هفته بهزه که تر و تجی مدست پیکر امی ایرادی سر مجارکی خوش با آخوان میوانی منین هیجال استودیو هم هنه اما گوت رمضان روزیه ام دمالی دا غیره ناکن رابن نو ساله بلی ام دمالی چی بکن هنک اگزارسی دام بکن باشه ام دبیجن روزی ام دبیجن ام ایشکی ناکن ام خونه وستین لی اوجی زرار دده لاشه ام بحثا و مسئله بکن هروها ام بحثا پاقجیا دب و درانان تندرستی دب و درانان بکن دویم هیچی چه هبن به تایبتی دروژی دم نسر چه بسکنن امی بحثا و گیجی بکن و امی دیسه بدنگ حکمتون جمع گوت موزیک خوشی گهداری بکن بلیز میوان خو ندم سکناندن میدم نمرامه اجباره بیجم هر تمون جمر پیام عادشینن 0506 657 53 62 ببینم رجوت کارم پیام خوش مره بشینن علیکل و علی اکبر و بخیراتن سرچواتن جبو موزیکا و دسته و صابه حکمتون شتم خیراتی دنگه تی خوش سری صبح توساش ام کیف خوش ببر گلی سپاس ام جی سپاس دکن تم خیراتی کیف خوشیم بوره میوانی واره و ولی مرا ام سپاس دکن مالوا و فرات ادین دکتری درانان تم خیراتی ما مستسل چواتی سپاس مچان باشن باشن سپاس دکن مالوا ایرو عمل سر درانان بسکنن شو هر تم گرین گلی روزی ده کام چه بکنم هنه کی بحثای جی بکن این باشه تم خیراتی جارکتی اپراتور دکتر عبیدالله sevgili خیراتی ما مست Rişte Razbi. Çanım baş. Elhamdülillah tuçani tu baş. Jüvere bejin kemikleri fısıldayan adam bitirki. Ama kabinerin te çiz hestuye mere beji. Bahsayı bugün. Ben binerin hestuye medrojiye de jidreşkirin hem hazdıkın mamusta. Jirazani hem hazdıkın ve ne jimere çi bejin. Bedestur avaz mamusta خود استوي بكن ما قلت رمضان روجيه وازبارم قال لك شي نهار نافجادنه روجا يكشمه ورازانه ليل مال اكزرسيز چا باشن رمضان دم هجي چبن باشه تتقرب به دست بيب بيجي وقت رمضان دخل بحركات ميني بإكزرسيز ميني بمسج إكزرسيز بوين نخوشش خو زعب باشا جبوني مثلا بدني مروجي كو كنا نخوش بن قال لك دوام لي إكزرسيز كان كو بدني وام شغلي گوشت حشك بي مثلا بيجن ابيكو نخوشين جبر بإكزرسيز شد بي ابيكو مثلا گوشت بشتوان كو نسالم بي يجي مثلا شوكي وان گوشت راني وان نسالم بي جبر وان نخوشاني شد بي انجا جبوني مثلا رمضان يجي خل بيعبد مني برشيد مني انجا قال لك حركتي جران نكن حركتي صار مثلا بيجي كولتور فيزيك بي روشو وان بيجي مثلا بريفا چونتين مثلا اكزرسيز صار باشا مثلا مش روجي شبكه ام بيجن 10 دقيقه 15 دقيقه وديزيكي مثلا فطاريه جي 10 دقيقه اكزرسيز بكن بدني وانا زعب باشا
Yani nava maleden bejin hatta juaveri hineki egzersiz bikin. Tedi tabii. em radızın Şuaveri hayya hoş. evari berftare em jnuş Mesela yani. bir kupiştavan beşen çok küçüğüne doktor egzersiz dinlevan. Mesela bir ku fatariye de jib levan egzersiz kopkin. Jiboni kupiştavan jib baş bi. Vati ku mesela insan egzersiz ke goşte mro edit şkoli. İnce damar mro edit şkoli. Ujgayni jib mesela khune mro edit zavçe mesela. Mecin çok emro da eşek ya. Vati ku egzersiz kin. Hem çok emro kuvvet giri. Ujgayni jib mesela vur germ dibi zede khunça. وقدرك خونشة ورباشت كا جبوني مثلا بيكو رمضاني مثلا رمضان ده بيكو روجيت قرن جوانا بشك اكزرسيز زورا Rast اما olabilir. قال لك اهمال نكن جبوني جي Yani vak ve got zorte zahmetli emled nerin çıkasem radızın him betir kavameti mamusta him betir em dixwazin xwadrişkin roja ku em zu şerde o ku enerji ama baştırı ne mamusta بيجا مثلا رمضان ده خلد بيكو رازي رازان جي مثلا كو رادبنا paşive باشي بي جوانا خوش مثلا رازان بيجا rasta. مثلا كانش قولنك رازين اسرعت بكن جل عادي ده كو شو هفتي ده قل روجك قل تعتيد مرايه Rasta. دوجا كان مثلا Eko hafta rojak benim tiştek ne yapacağım? Hınke sen bejin mesela ekul maline ne olsa. حتى هذا اشتيازات كان شو رازين اما Valla انك انسان جيانا حتى فطاريه haya رازين paşive ranazın o pişti paşive haya ftari radızın ne اين Ev اجي sajine evji başnine ya başa Evji kan baş. binerin ama ben savan bugün dise benim mamusta Fırat adincarek ediyen bejin tıp khayrati Mamusta Ramazan de yani tendurustiyem bigişti bejin ya devu duranan devim heyji çabin hineken bahsay bikin اره راستیش خو هر دم گرم مر پاکجی درانه بکه فرچه بکه شواقی و ایوارم روزی دروجم دیجنش خو خورو Carane وقت روزتی دیج ام دیجن دروج پشته فتاریه yani hote ku mev razı peşe razani davrusun. Gelme dra fırça bkeşte pakışke navam pakışke dorayı pakışke. Vakte paşi vejin hote mahvarna khvar işte metab qadiya u çağıcam tkarım fırça bken. Lebere em dejin ki hote paşi ve kom em nomada bişef yani pişte fatariye emza kom macun tkın ser fırça xo. Em dejin pişte paşi ve pişke ve macun xo piçukken. Yani zaf macun ne xseri. Çünkü خودم مر معجون زارت خسری و چه خمر تیشت که راستی. اندوجن که برام معجون بچکی بچوچک بی و کی امشا بجن نومادم و که نوک کی معجون خسری خودت پاشی برام نیو نوک معجون خسری چتر جوانم. و چه خمر Kutine bin yani devime zuat ki mamusta اره دمر زوات که معجون. جبریم داریم براویا هندک بیانیم. و کی دنیجی خیلی پاکشی بونیجی شو کنم مر درنه و دورای ناوی نابرا her du derane mev delav paqış ke o veki dineci em dejin zamanê xo o dora devê xwana jî delav paqış bikin ya da vekî çavat bijin devê xwe da duwerdin hinek gargar er hinek gargar hene devê xwe da duwerdin em dixwazin wan jî paqış bikin çünkü rojtiye meriv ku me xwarina xwe avêna xwe işte nanna xwe dev meriv paqij nabe vekî çavat jî wî çaxî jî tibikî nekî jî وکی بین درته جبهی جان دژن که برای دلار پاکش که پاشی ویجی و دلار پاکش که انزان نوا روزه دا هاوکا rahatsız nave yani. Rasta çünkü bakteri namin yani em seransere roje tişteki nakhun o bakteri serediminin hepsi o juanla dem çedi be vakt çedi be. Evet. Vaki program edine şu megotu mesela dejin kişa mühime şavaqi ya da evare kişa mühime medgo yani şavaqi tabii ki fırçabun zam mühime lema ko qat nikar mejim dejim qara bir şey pakışken و چقدر شکی که مرا آونا خو چاینا خو قهوه خو اشتنان نخو درای مر پاکش نبود لشواقی نو که نه روزیتیه دا مر آفت خو نان خو چقدر مر پاکش و درای مر دیسا پاکش و بکنه کیجی اما روزیتیه دش برای افتنه و جبوی شواق yani pişte fatariye jî o paşi ve jî gelme درانه و پاکش بکنه. دبیم هیچه بین یعنی بر کوک وگوت لور باکتری دکارن وقت چخور ببینن زمین ام بیجن جواره حاضر دبی و بهتر هم بین چه دبی هم kurmi dibin em bejin. Evet kurmi de xarat bin. Çünkü saat pır zafe yani mertişeki nahu avnahu pakışna be. Jboy kolur bitsekinin tabii ki kurmi ve 3 ay 5'i bir şey 5'i ve ki iltihap bigre. Jberi pakışbun ve ki rojedina daha mühimdir rast yani. Ha Ramazan'da jevakidin mühimdir. Ve ki diyeceğim diyeceğim Bişki biraz av av bukun. Çünkü laşimer bir rastı doktor bey çetir zane be av mine. Xote ko be av mine ji uçak 40 kameri zuat ve tu kameri zuat ve biki ne ki ji di saman derken kara pakış bike.
em ser devêjin ji bo em dixwazin ku piştî zav avê bixwin yani ji bo ku wê saetê hat nava rojê de zav tî nebe tu ka zav kêm nebe û diranasa paqij bîne yani. بله مامۆستا ئەمێ بەردەوام بکەن مامۆستا ئەم بژن سپۆر کوام تاوسیە بکەن دناوا مالی ده تمام ئەمش یەک و دخەبتن مەگوت ڕۆژێکە تەنیا هەفتەی ڕۆژێک دکارن ڕازن دناوا مالی ده سپۆری چاوە باشن یعنی بلا ملت هەیژی چە بێ برچی دەبن ئاف کێم دەبێ وەک وەگوت تبکێنێکی لاشی ئینسان هەرچقا ڕۆژ هەرن هەن بێتر بێ لەواز دەبێ سپۆری چاوە تاوسیە بکەن Peki dişekî me go mro bê av dibînî cej bonî ku em bê av nebînin mesela av ji bedenê mirov re zav mühim e mesela nekenin ranabne paşî vê ew dikin fitarî tenê dikin cej bonî rojaniyê ji bonî bedenê mirov geleke wexta paşî vê de em rabin paşî vê paşîvekê baş bikin ku bedenê mirov bê av nemînî ku enerjiyê mirov zêde bî wextê ku em rabine paşî vê jî geleke tiştê sam quwet bixwin ku hem ji mirov re bî enerjî ji bonî mesela ji bonî egzersî serê ewlî gelek enerjiyê mirov hebî ku enerjiyê mirov tune bî xel tê zû wasta bî ew egzersiz ji mirov tê bî ewk tê zor zehmet tê ji bonî mesela fitariyê de kêfte jê kara nayête ama gelek mesela هەوات بیراوە دەمایە مامۆستا mesela hêkê peetî û jênî mesela tayîn bî dims bî tiştê sa quwet bixwin tê hem ji şahsî wan re jî baş bî hem jî ji bo tî ji wan re bî enerjî ماس چی نوسا ماس چی باشه maz jî baş e ji xaynî mesela başka çî başin xwarinê ku quwet mesela tahîn pekmez dibêjin ji wan re dims دمسه tiştê sab quwetin yani mesela ji mirov re bî enerjî û ji xaynî jî mesela paşîvê de têr av xwin yani bedena wan bê av nemînî û ji xaynî mesela spor çawa bîn di maddê dikarin kültür fîzik hareketiye bikin mesela yürüyüşekê sa yürüyüş karim bikin ya jo bedena wan re tê bedena wan êdî bişxulî mesela bê quwetbûyê wan tê xilas bî tê êdî xwe enerjî din çîsiyet miş bikin ji xwe mesela rojaniyê de insan çi dibî quweta wan namînî enerjî wan namînî em wextê ku egzersiz bikin bedenê mirov tê êdî dar bişxulî enerjî mirov êdî tê zêde bî راسته يعني چقاس املا شغل بشغلينن از بارم او قاسي به باشتر بلا چقاسم خودريج دكني بيترم وستاي درابن سرخونم سرمه ديشي aynı sayı bedenê تمام mirov درنگ شيار دبن سرمه ديشي لاشمه ديشي پشتامه ديشي نم سما مست يعني امله دنيرن تمام خو ودريش كرن geleki خوش راسته شيرينه لي اوجي انسان تيشينه نفسم مسبب aynı sayı bêge mesela dîşa kîmiyê me jî got devê mirov gelek za paqij bî bêge bedenê mirov re derek de مخروب هبي بدن مرو او كي خود دور مثلا مخروب جمرو بدن مرو ده يتعب شيتكا مثلا نخوشاني كو بدن مرو تف جبدنا مرو شيت بي بدن مرو ده چروك هبي جبري مثلا بل فطيه بي كريشان ما بي بقولي مثلا شد بي بدن مرو ده يتعب شيت بي مثلا يتعب جبر شيت بي جبر مخروبي وقت مثلا چروك هبي تشك هبي باكتيريا هبي بدن مرو ده يتعب شد بي مثلا يتعب شد كا پشت مرو ده مثلا میجن دور دبرینک شد كا چوكي مرو ده كريشان ما شد كا مثلا نخوش چنا اغلبي چنا مثلا دكتورات بيجن چيت التهاب وان زياده درتي التهاب كو زياده درتي مثلا بي روماتيزما راسته اجباري يجي مثلا اغلبي التهاب يجبر مثلا كو هاي باخجي دري خو نامينن مثلا دنا مرو ده مثلا ام بيجن چروك كابي ايشك كابي ام اهمال تكن وجباري يجي مثلا چت بي وجود مرو ده داومني التهاب شد يعني دورمن صاده شو مثلا كنت دان مرو بيشي قال لك شو اهمال نكن مثلا دي شاكيميه مانن قال لك شو نباوان مثلا زاد هار توصيه كر مثلا ديش فرشاسي كانت تشاو تشيكن ام جماعه مستبرسن كا ام تشاو دراني خو فرچه بكن هنجاره ام دكن باوت من قال لك كسي شاش دكن وسا يا جرين ام بيجن فرچه ان معجونه پیشي زوي بپرسم کی جاني ام هيجي هبن و ام تشاو فرچه براستیم دشن کو معجون هبه معجون فرچه بهره باشه ama ko macun tine beji fırça şko sadı dora hafta dramaya pakıştı ki. Peki avli şko zat macun tine bun brasti. O ki bina misvak hava ki şemne ko fırça. Peki ça bina kılaç çedvin. Yani muya. Her bina muya çedvin. Yani dar çed bu çadına çed bu mervan pakıştı ki drane. Uçak şko macun tine bun. Uçak bile drane molat pakış bu yani. Yani fırça sadı hafta pakıştı ki
لی سادی سیجی ماجون پاکش کرد یا Yani ماجون fırçalı bir girinktir hem bir. فرچه زاف گرینگتره فرچه جی ایده ایکو زاف حشکی هنه نرمی هنه نورمال هنه اندیشن که ایک حشک فرچه حشکی هم نخوازن کدران پی پاکش کرد چون چه کد حشک به بکینه که جی درایت دحلینه یعنی زاف کد سر چیته گوشت درایت جی بحلینه درایت جی دحلینه زرافت که یعنی جبروی Deniktik ne? evet tanık ki jiberi emdeşin fırçaya hışk hem navazın ne zav nermci pakış nake uçağı yani de biki ne ki sen masa gibi çeki koner be zav dra pakış nake emdeşin bra ne hışk ben ne nermen nabere de şu fırça hene brasti emdeşin emtxazın ko wan pakış bikin yani ko tuwan fırça pakış biki خدرای مثلا دو هفته پاکش به یعنی براستی یعنی زم معجون tabii ki پاکش که بینای خوشه نواده مر راحت که وکی نانت خن ناویش خو Gelek işte mesela ben hoş tam hoş dıkını karanfili dıkını ne evet بینای زاف خوشته وکی راحت بولsam kako bin destine ama yani burada etçe mühime fırçaya biraz yani. Yani fırça lugor bejin macune girinktir de benim hecve bin. Ama mesela naham için markete avqas çeşitli fırça hene ev sahnek seri va pirmezinin henek nizam taybetmendi va juda ne reklam alacağım ve kedi binin jokor. Vaxtime fırça kem herim bikrin de benim hecve bin. Çünkü devi herkesi ve kevnine. Henek küçükün henek mezinin fırça kol gorçe bikrin. Ya brasti hatta kutne pagijne ki kija nizani kija fırça gorete brasti. Yani tabii ben gore drane ho gore deve ho mesela ev henek millet henek insan hene ko fırça gitişi gibi çocuk çıkar deve ho dire 10 sal hert keve yani. Mesela van insanın ne kadar fırçamızın zaptığın deve ho. Jiberi iki jap çocuk be rigori şkavi fırça çocuk elde. Marka kat fırnake brastiyaz bejim. Yani zaf tabii ki yani eko zaf ko haya mevcutine ve mervan ne kira ama vakitne te fırça vaki hevim brasti. Yani فرقان زاو نهادت تنه براستی yani küçüktüne mızın bu ne merve hatta pakıj ne kadar yok merve per nizane kişi rahat başlara mızın bu ne pakıj ya da küçüktüne bu pakıj bu ne mühime براستی kişi rahat be kişi zami drape pakıj ki bu fırça dekde bu çetre yani. Yani prani de bejin ya emmezin nagine pişt dirare paş em bejin fırça kupçek mezin ben de ben nagin var aslında ama mustat işte. Ya براستی لگوره insan degeç be yani. Destekte tabii yani. Ya kişi işler rahat be توی دقیق پاکشی چتره یعنی مثلا بون küçük bun mühimliğine le hışkbun و nermun mühim rast yani. De be hejvene habin yani. Evet rast. Peki mamuste men hagot ya dama kudran ma kurmi dibin iltihab dike laşe mahmiye brasti dran tişteki avqas giringe yani dama iltihabek yani apse klurçe bu me bejin apse çiye me veji bepilsin. De laşe me de tesiri avqas çedi be. Vekidine yani vekid ne dram beji ciki ko pimer beji destemer beji برینه که به کو التهاب بگیره باز دن چه نخوشانه دژن بعد برین چه بیه التهاب چه بیه کام چه بکن فلان فلان دترسن چه اما که مثلا دائما در اوکی التهاب کی چیزی مزنج هیه بنه گو اسنا و استیدا ده خانه جی جان دشیجی و کی آنتیبیوتیک خود در باسته و چه ناچ دکتر نخوشم yani ملت راست yani ama yani iltihab PML da veji DML da mühime fark nak yani yani PML da cebe zamime DML da cebe لأدب مرف کن زم نه خانه براستی کمم نچه نشان دکتر جنته نایدید و چه خیلی زم مزند به اتفاقی قلب مرج راحت به دل مرج راحت به و کی ببرک مرجی işte organ metam به rahatsız beni yani. Çazede de be. Sonuçta intihap heye o te khane yani doktor edine tezgarın mesela enfeksiyona işte zede biye nayditir. Yani köde herkes yani, ama doktor baş zanı ko yani ko tevandrene ko çeki ne khane uçak için ba doktor edrana dejin kabra levrene yani doktor ko zav hayvan jetine biraz ali devra dejim ne yapırsın uçak dikinakin nayditin kote vadrani tabi intabe goşti stivi tabi intab girtiye tabii ki ziraat de vücudu mevde her dere yani biraz. Yani tabii de mayek müdahale ne kez ya da jidi benim en büyük sıkıntı ko ne khane biraz yani hani ne hoş زاوية إهمال تكن يعني. ده شيء مهم لنا يعني. درانجة تشتكوا ساي ما مستحيانا كي داوية إيش شوي أوقات زيادة نابيا راس. نفس أم بيجي جبروا أم بر وسا جرينجين عند دروجة كزهرم فلان أم دبيجن. أزبارم تيسير أوي هي أو جي جارة كده زيادة دبي. راست عين ساي يعني. يا işte hatta kurmid ve ko he despet ki uçağı zav eşayetine biraz yani. Peki ne ki zav kim eşayetinde. Cana hote ko ava gittiği vakit çeki uşiyani bu uçağı biçki deşi.
وەکی دنزاب ئێش نایشی وچەقی مەڵەزیش خۆ هەرکەس کاری هەیە وەقتی تنە ژبەری ئێمە هەمیە ئیشەمە هەیە ئەم نکارن وەرە با دکتۆری دنانا ئەمە تشتێک دەبێ مەسە جێکی مەدەش ئەم جێ دەدەچن با دکتۆری نەوسە ئەم سایە ئێمە ئێکۆ تێ عالیمەوە بڕاستی نەوسەیە ژبەر ئیشەوە زۆرتر زباوە هاتە نێ داویە قەت ناینیانی هەتا ئێش ساو نەگرێنی بەێ ڕاستە شخوای وەکی دن ئەم هەماتێن جێوە بێگە مەسەلا دندانی مرۆدە و مخڵۆبەکە بی ژبەری دوو نەخۆشانی و نەمنی چێت بی یەک داوێژی قەلبە بڕۆ ئەندوقارتی دژێت بێژت وژغێنیجی مەسەر چۆکێ مرۆدە پرۆتەزە بی ئەو پرۆتەزی مەسەلا ئیلتهابی ژوور داوێژی چۆکێ مرۆ یعنی ئەو قەسی تشتێکە گرنگە نەخۆنە تشتێکی وسا مهمە وژغێنی مەسەلا دیشە کیمێک و باش من مەسە ئەو چۆکێواندا پرۆتەزە بی یادی قەلبەوان دەژی مەسە سۆڕ نابی بەریەک و دندان ئیشلەم چێتکن ئانتیبیۆتیک دناوان ji bonî profilakasî ji bonî ku mesela tu îşlemî de ew mikrobê ew ê kurmiyê de nabî xûnewan neçe qelban ya jî neçe çokê wan. Yani nizam îro hûn her du peyvaz sanki tavêjin heye bo min hîske ew dibe doktorê baş ew dibe diranê baş. Bêge sabêjî mesela bêge mesela çokê hastiyê mirode ku îltihab hebî em jê dibêjin ostomiyelît. Mesela wextê ku çokê mirode xwedê nîşane de nexweşanîkê zav zor e. Mesela hastiyê mirode ku îltihab hebîn. Mesela evê ku mesela dişkên ya jî mejin durda mesela iltihab çêdibî yani nexweşanîkê zab zor yani. Mesela bir antibiyotikê baş nabî. Rasta ji xwe Ji dibêjin mesela gelek ameliyatê wir paqij bikin. Mesela hastiyê mirode. Dindanê mirode jî saye. Mesela dindanê mirode jî ku kurme hebî mesela doktor baş zanî antibiyotik zab tesîr nake. Divê derbarê paqij kirin. Gelek paqij bî mesela tedavî bî. Ya hestuwa de jî Belki mesela tabii mesela dindanê mirode jî wekî hastiye. Evkê mirode jî mesela hastiyê mirode jî wekî hastiye. Mesela aslında yani cana dibêjin nav xwînê de iltihab heye xwîna filan kesî iltihab kirtiye me ew bîstiye lê hestuyan de min nebîstiye. Derek de kronik iltihab hebî mesela ew kronik iltihab durda dimînî ew mikrob. Ew devamlı iltihab üretmiştike. Wextê ku devamlı iltihab üretmiştike bedenê mirov jî ji berî rahatsız bî. Mesela böbrekê mirov jî ji ber dibêjin mesela iltihab medyatörlerî. Mesela ji berî mesela qalbê mirov xwe rahatsız bî. Şahinî mesela böbrekê mirov rahatsız bî. Çünkü mesela iltihabê ku zêde böbrekê mirov da davêjî. Ji bonî mesela evê ku leşê wan da iltihab hebî mesela bêjin CRP değerî wan ku zêde bî gelek araştırmış bikin. Ama bedenê wan tune bî gelek el devê wan jî birîn. Şên ba dîşa kîmyek ke dindanê wan de ewkek heye. Ji mesela çi ku dîşa kîmyek filmê wan dirên tiştek hebî ji xwe durda nîşan da. Rast e. Bê demê ez bêjim em salê çend car herin kontrola diranan û paşê muzîkeke guhdarî. Bi rastî em 6 mehe carkê em dixwazin êko diranê wan zav zû kurmî de dar. Em 6 mehe carkê em dixwazin were bame êko diranê wan baş ve jî em bûçexe ji wan dibêjin xwe salê carekî bes yani. Yani em bir pirsgirêkek tune bîne wisa. Pirsgirêkek tune salê carekî bes ama normalde okê dinê em 6 mehe carkê werin baş yani. Çend nexweşê wê wisa hene mama ez barim keşime wisa salê yani 6 mehe carekê nayê. Yani ya sê heb ya çar heb hene yani zak kemin yani rastî. Neyse pirkêm. Divê em vê hişmendiye zêde bikin. İnşallah ez bir bidem hej diranê xwe û devê xwe jî hebin em muzîkeke guhdarî kin paşê em berdewam kin. Gerim. شرينامي وربامي شرينامي ناس بحالي وربامي كنتش بهم باورنا كي نايدت نامي بيشتي وزبرم تقتمك يشنامي çavreşamı çarenine çavreşamın navu cergemin dert xuyne sebebamın evdeleş bot devine sebebamın evdeleş bot devine
Şam'ın delananım şiyanım bitti khunayı Hestren çavette davinaye Hestren çavette davinaye Şerinamın verebamın Şerinamın ezmi halim verebamın Kutiş min baverina kinaye ditnamın Kuş yazmirim tuketmek yeşinamın Delalamın çavreşamın Şerinamın ezmi hali verebamın Kutiş min baverina kinaye ditnamın Pişti vezmirim tuketmek yeşinamın Neste sabe denkerle denevi malava ava Biraz gelek hızlı baş gittik. bu. Nana baş bu gelek baş bu. Hoş hocam. Ez çend peyama bixwînim Mehmet Tuncel ji Hejmir şandiye gotiye roj baş sabah bixêr serçava Ramazan awajî bixêr û selamet bê gelek silav li mêvanê me kirine û dibêje ser dirana divê em bisekinin rasta îro mesela dirana piçekî giring e mamoste ji Almanyaya Aras Pekşmer şandiye dibêje roja bixêr ez jî li ser vê meseleyê disekirim tu dikarî ji mamoste bipirse fırçeyên ceyranê başın yanına eseri semha careke diçim doktorê dirana li Almanyaya şandiye ji me re mamoste. Fırça ceyran elektronik birastı kişi yani vana ji bo fırça bunu daha rahat yani bir fikrim ev şekilde ne vedere usta bu çete merve navaste ji merve daha rahat pe pakış bunu yani kişi deler pakış ke birastı ve güzel hote araştırma kine nabada zafıktı yani elektronik normal manuel emcadejin fırça bunu kirne yani namadan fıktı yani hekem baş bikin evet. neyse فرقتنا يعني شيء مانوال يا الكتروني قد فرقيتنا يعني جبوي باقش بني لبلا الكتروني باقش بني جمره ده راحته يعني مرب سري قد سكنه مرب چه نقد ده نقد en fazla fırçat kele elektronik ve kaçır pencin nakıl pakış kevanır ka yani jboy pakış buna jboy merb daha rahatte ban elektronika وكيش خو جبوي الكترونيك وكيش جبوي انجليا دركت بوقت وقت عملي يعني واكا يكو دراغن كان درانو باقش كن جوان زحمت işte منوي تنبه دستوي تنبه بيچي تنبه نكارم bu saniye derket نكار دستو ملي دلار راس باقش دلار بغرب بفرچي جبوي وان دركت براستي الكترونيك اللي وقتنا بالمزم bu artık مرتب bu sektör bu sektör evet bir de vegan مرتب خدمه دلار بابي باقش ke باقش bunu zirara bitine karavi he yani ama وكي نورمال فرشة شو باقشت كه براسي أوج إلكترونيش أوج سا باقشت كه. تاني وك راحتي. أنا وك راحتي أمين سانج تشتين هساني وراحتي حزدك الماموسة. أم زحمة يا حزناك. خبارم جبروية. بله يكشيش ماموسة ما وبيد الله وجراحتي ماموسة نخوشيا تشوكا إيشا تشوكا زوسا بيجم. دبيجي تشوكا من برديشن دماز الميج دكم دتراويح عنده بتايبتي دماز تشوكا خد دينم عردي قالك تيشن قالوا سدما بيت. هي مسألة بيكو تنا عرضي مثلا تشوكي خديتنا عرضي. جبرچیت چوکی امرودا دیس خپاریه ده دیس خپایت پیشته ده کرکریته او کرکریت که وقتی کو آبی زواد بی یا جی کو ساز زیاده نرمد بی ام جرد بجم پاتلر کندرو ملازی اوی کو مثلا کو چه عادنجا کو زیاده اش چه سری بگم مثلا اوی کو چنن مالی از بیگه حرکت نشانه آمدم که تشتکی ساعت چوکی امرودا انتنا کارن تثبیت بکن مثلا کو چوکی امرودا سید اب گوشتی تا ساعت برن سری ده برونو عن الأرض كو إشاندت بيدا شيء يعني العرض دريش كان عن تاني بس عرض دريش كده أبديس قبارية مروية صار جلوفرة صار دسي خوب كنا بيه صار دلال دسي خود صار سري دبنو بينن وكيشام صار أوت كنيا أوتمت بيج جرد بيجن أوتمت تستي قال لك أبغى أشتري مروس راحت بي جرد بيجن أوتمت تستي بيجن بديس قبارية خوب ما قلت بيه ما صار سري دبرو أني كو صار زيادة إيش جبي demek ki disk kapağı emro da probleme ya. Şu mesela disk kapağı emro o ki çağ motoru çok emro ya. Evne hoşani ağlabi jbed disk kapağı emro çelbi. Abeş mesela magoy beden emro da iltihap çelbi vücut emro iltihap tıklat ka. Mesela disk kapağı emro da ku nakhoşani ki saç çelbu. Ujberi mesela ku kerkerit zeden albi. Jbed bejin mesela pateler kondro malazi. Türkiye. Yani mesela tinca. Patelofemoral sendrom jered bejin. bir وقتی که خراد بی چوکی امروز تم نخوشت که تب خراد بی اینجا مثلا کو اغلبی چاو چید بی اف مثلا کو زیاده رودنین مثلا عربی دچن
کو اف دیس خپاقی امروز دمینی مثلا رادنا سوان کم بریباره گله کم دو سه گاب بیجن پیشتی چوکی آمد بی چوکی آمد کی تن مچید بی جا اغلبیش بروی مثلا کویش که سوازی دا بیش خو محقق شو گله کره دکتر اما بیجن میجی زیاده جرا زور بی رونشتاید کردی میجی خوب که وش غنی جی مثلا ام حرکتك جی نشامدن مادام مثلا گوداری متکن بلا جوان فایده بی بيجي أبيكو أم تينا بروجرام بشتيجي بلاد بيجن مثلا أم تو حركتك وتو نشان دي تفسير أم قدريت كن جاي تفسير نشان دم أبيكو بحث أجزر سكر أبي مثلا رونشتاي أجزر سكر حتى مثلا كوسات شيء مثلا بيه خصالدن حتى داب جميرن أف جوشان تقوت قري يعني جي رونشتي صراكن مثلا بيجي مصار رونشتينا لا بالي ما يشتكن عشان واجب توراتشيك مثلا بيه خد وانت كان في حركة يمكن هبانو مثلا حتى دامي بجميرن حتى دا جماعت تشكو بالقرمي بردا جاري كده أمي صالدن حتى دا جميرن حركتك زابر حتى وفيدي زاب زيدين كم جارة تشيكن باشا مثلا شبكة داجر هي بالج مثلا داجر صاروا نشتي مثلا سر كانبي سر كرسي حركتك زابر حتى مثلا بيكو زحمة يا وجنينه زحمة يجتنا مثلا مال تكال تشيكي تو ايش بي مثلا تو سر ماسبي كاي صار شوكي خصات ريشكي تبدأش خوتي قواتي بجيجي صوتي بقرمي حتى دا بجميري باردي جاري كيري حتى دا بجميري يعني روجي دجارة دكارن تشيكن مثلا يعني بدشتي مثلا بسجارة داجر نيرو كيش كان تشيكن مثلا داجر إبارج داجر تزعب فايدة بينا مثلا في حركتي قال لك مثلا دو ما تشيكن مال حركتها دو ما قوشت وان بقوت ببينه وسام أي نصيحة باشه مامستا يعني ويدا من بحث هاي ما بحث شوكا كر جغني من نقاشي شوكي كي جان مامستا لو ران هز بارم لمجات راوي حب تشك دريجه ملت بهتر از بارم سر شوكا دسكني تكاري هنا كي بحث نقاشي وان بكي بيجي نقاشني شوكي مرودا ما قو ديس قباري وجغني شوكي مرودا كي شرمه تشدبي وجغني مثلا من اسكوزي رتغيه بيجي مثلا كان شوكي قطومينا مثلا من اسكوز كي بري ياش كي شرمه وان زياده بي بيجي مثلا كو حركنا إنسان بيجن مثلا أم سري بهرن تشوك يمرو باش بي تشتكي صوتنا وقت يقول درك يمرو بيشي قال لك أم زعل زيادة سري بنتشن وقت يكون مثلا ما مشكر أم كان بقول مينن قال لك أم عضير ونينن أم قولي أو كن يعني كو إمكاني تنبي قال لك أم رونشتاني أو كن جبني تشوك يمرو زيادة زنده نجري مثلا بيجي من نسكوزي رتغيابي بريد كبي مثلا برشوك يمرو جانا شوكي مرو عصيجت بي شافا نبي وش غيني مثلا اكزرسس ابزع فايده وانا مثلا انسان جي ابي كوشوكي وانديشن علاج وانا فيتامين تقويه وانا مثلا ام بيجن قال لك روجي دوجار عاملين يا روجي سيجار اب مثلا كو روجي تقرن كان مثلا باش فطاريه بكون علاج خو راستم وش غيني جي باش بيه بكون يعني كم ساعه جارك بكون وصابه يعني مثلا اغلب مثلا علاج يا 8 ساعات وجارك يجي مثلا 12 ساعات وجارك دو جاره مثلا اما مثلا كو زياده ام بيجن جانا 6 ساعات جدبي 5 ساعات جدبي يعني بقول روجيت كانوا علاج خوب عاملين قولوا مثلا يعني بي برسي زع برستكن استا مثلا فطاريه بلا علاج خوب عاملين وش غير يجي باشيفي پاشیوجی از بارم zaten وقت کمی نبرده یعنی وقت کمی پاشیو یا کوم دبیجن دمام شیارد بنده کوم بری رازن ساعت یکی ام تشتک بخونه و سمام است. أنا شو مثلا بيجا جمرو ليدي راحتي ساعات بيدو باشيفيا تكون وراتزين أبجي يعني نزيد ندرسته نه نتشتكي باشه يعني الوقت يدا كوراب نديتي جبنا مرور فايدة بي این باشه ما مستمع بحث بکن دیسه ما مستجوب پرسم جبو درانان ما پر بحث کلی پدوجی مثلا گرینگم بیشن یعنی خوشی دو درانان تنه ندران هنه دوی مده هنجارا آفتر دکون پدوی ما التهاب دگرین هنجارا مبوتی آبسه دگرین یعنی تکارینک بحث وانجی بکی راست وكين شو بيجم دائما دا يعني بحزارة مليون بكتيريا أو فيروس راست يعني يعني حتى ANG بيس يعني مر بيجا براستي بس كي جران شيء أما ده مر يعني زعبت شتى يعني جبري برين بتشي وصار تبدرتين يعني وكيدني بعض نخش يدنا كرن مثلا شكر هذا شكر ده وكيدني دايتا درانت جوش درانت بس تحلل خون ده
daha zirav dibe yani. Durat te xane. Yok edine nexoşiye te edinadın even nexoşiye istiya mesela dev mevda ejderti yani. Ne ko burada tenderti. Çünkü hem istiye dev merev ejweke istiyedine daha nermtere ejore en azından çena jore bejim. Daha nermtere dure nexoşi daha zav zut ten xane. Ya da çena xare za hişke nexoşi dura za zutur ten xane yani. Cana hatta jur despet yani nexoşi. Ve kitne ko merev debrene çe ko merev dera bişine ba doktor edine nexoşi zamımızın ne ve merev karı müdarip ki pakış bir kevras yani. Yani ve kitne birinci sanın. Yani ev aft çiçet ben ve kitne ote eko protest khande ve ko civan birinci etke tukam zuad be yani mesela eş şekli var be tansiyon ve tukam kem dön yani prast yani. O da kendi demere cik ko zuwa ve he ko zamzu birinci bigre. Jberu yani. Yavan nexoşiye tabi aslında behavraya. Brimbun birasti merib birine kijeye ligori tedaviye emdini emuçağı zutir baştı. Yani mesela Türkiye keme ya da birinci boy çiçebiye. Yani peşim sedem avizan benim yoksa. Her raste. Ya gelmez sedem avizan be. Yani TDM ne ki? Kadar da derte birinderte sedem aviçiye ya bakteriye virüse vakitine ya da şey gidine merev gore ilaç dinifsine vakitine öyle dera bu baş be biraz. Başlı benim ama işte av çiyen bejin av dinav gelek kesanda heye yekçe de bejin av nişane nexoşiya behçete rasta geliyorum tkar mı? Yani brastiş ne ötene kriter ne ötene vakit gele cedna jihbe yani brasti gele ne şaşım gele seca işte çaymer da habe vakitine demer da habe vakitine vakit cem bizim genital da hebe vana uçağı hani birin heben her şey ko bhavra ve uçağı dve ne hoş edine ko bhavra ihtimal he yani. İhtimal he ama ko sadece devete hebe çavete ne ve ceden atına be ve kidine nine yani behçet muhtemelen ne hoş nine ben ne hoş kadın yani biraz yani. Yani tenem bejin deve ve de hebe yani bilanettirsin gelek nexoş çünkü jimi jedi persin de be usa internette de usa dene siz bağırım her şey Google edip persin ya ama yani doktora tabii ben ve sistemik ev daha çetirzan ama yani sadece net evden ko seçarcı ya da hebe ne şaşım vanda ko havra deke ve ani vakti da vakti naberan vakti cebet kar ve hebe uçağı hemen kar ne hoş edine me kar be fikre ama ko sadece devi de hebe muhtemelen dora devi de püskürek kenj beri derket yani. Benim de men bejin dolgu çiyem amasta. He dolgu çi. Dolgu vakti ko dran me kurmid be he peşa ko yani he kurmibim çocuk beji mızın beji fırnake he ciksa ko tehane sadece işte me goya ava cemdi şiyani mirani ko me xuça ko düşemre uçağı amce ko kurmib yani pağış çıkın o ve şey dolgu vegan speed khan şu dememan. Anda ka pağışken delal o dorayı tevdigirin o dolguya spihe hem tkınski o digrin ev eş meşayı derbası yani ceko kurmi bir kharabiye ama derkhınç dev. Yani dema av kurmi bun küçük bir dolgu bir kertenem sa paşa herkese de be dest mkanat tedavisi. Evet ko ida ko zav zede beji yani ko her hatta ruhi sinera deji ruhi ko kada ursu edrana hatta her vedere uçağı ide eş piçki grand ve şu işte bir şey deşi çubuğu deşi tşeki ne hoş deşi biraz diydi. Ve ki bir ilaç derbas nabe uçağı dem dejin geledi kokan dela pağışken edrana hayvan derken yani drana dejin pağışken vanda kaj tjiken uçağı eşay derbası yani ko hep peşi ve kozav eşay tine be eşay kim be uçağı dolgu basa ama ve ki ko edici dolgu derbas ve piçki zamımızın ve kırmızı bunayı uçağı edi gele kanat tersi be yani. Ve ki hemen hoşi çağ bir şef tır değişim diran hin ziyadetir bir şef şey mamasta sedem abi çi acaba? Brasi sedem abi peki zab tened minij belki iş böyle yani peki çağbejim Ali ne hoşi da spesifik çeki yani evet tene rasti yani böyle bir değişim kan bejin lebere herhalde ko tened minin ko çeki ve nahun çeki sernak çeki narin ko tened minin uçağı piçki birineme daha zav değişim. Rastı dedim ki beruye yani piçki. Yani de be ko ampe behtir be dehsen ne usam. Evet rastı yani. Böyle mamusta. Peki yani bejin jiboku piştime dolgu kuru implant beborun implant bejim ama dolgu yarı şu speed bejin analgam dolgu. De be zarar avizedeye bereci pirdat kırım nahaz barın pirkem bu ya ledi saji am zarar ava servehnek bisekil mamusta. Rastı jibo dolgu yarış bejin ya bela ko bejin civat da heye aslında rastı civat kote da hebe zarar avi bejin. Libere em bejin ki yani ko çeko çiz abeji
لاشی مرد دا و چه زرار دمر یعنی دولگی بجی چه نه بجی فرق نکه وقتی که ام بیشن یعنی مثلا دویت شش هفت دولگی رشبه هشت هبه زرار زابطن yani çünkü o civay okay زیده نینه راستی اما مثلا 28 شو درانی مر هوا کو 28 کو امالگام به کو دولگی رش به و چه او جوا زیده دو براستی yani کو زیده و نه کو ته دمر تنه زیده لاش مر ته yani زراروی جبوی امزاب yani دوره 7 درانی ته وسا هبن زراروی تنه ل دوره 20 işte 16 17 درانی ته وسا کو هبن وچاقی ناخوازن که تفسد دولگه رش به گل وانا جیبن دولگه سپی چکم راستی دولگه سپی yani kişi başa kuma çeke rasti ya dolgya raş be dejum kako fiziksel yani biraz zalqa yani kimyasal yapı ana zalqa rasti çünkü çekam tıkın kalbi digre am sabejin dolgya raş ama dolgya spi vakit biraz zalqa dranime va yani bu baş bu nevici sağlam bu nevici dolgya spi ve gaj araş baştır rasti yani vakit araş seni vederi dagiri evet aspici dran ved beni dran hem digre hem muret jit ki o hem dran ve zalqa yani hotek zalqa ji aslında dolgya hani malat vejme dolgya ve bir saat çekiriye he dolgya amraş neketiye dolgya spi çekir rojek ketiye raste ko delal paqij ne ki yani işte tu kamera ve avhe kuanda kadar zuan ne be te dolgya spi çekin nagre yani megoya beyaz zalqa koşul be bir ana zalqa ama dolgya raş yani şil beji ne beji je zafıktın eşko zalqandım perapiyatına ama ko cidigre yani kalbi içbe bu cidigre bu sekner vedere ha jiber ved sekner yani ama yani dolgya spi araş vega şu an brastem araş kaç çenak ama çansa mi hiç çenak ya hotekom zanenge bu meçetkir aspi araş zav çetre o zavcı hoşiktir yani draş defani bras yani hoşik buna öyle giringe elbet mamusta ايش بس دولگی بکرد شک بگر بدن امرودا enerjiye ya جد بیشن akupunktur noktaları mesela amalgam eviraş dolgi o enerji emroji kırat ke mesela insan ku zede hasız ben zede vasat ben jber bi van dolgiye çed bi ev dolgiye raş ha dolgiye van zede ben ne demek yani zede bi kem bi nek insan mesela ev enerji beden emroda hanın mesela van enerjiye civan kırat ke وقتی که خلات که مثل پسیکولوژی مرو خلات بی انرژی مرو خلاص بی مرو حاسس بی مثلا انسان بدنه هم farklıya مثلا انسان زیاده rahatsız ben nek زیاده rahatsız نبن مثلا کود بدن مرو da زیاده صحتسizlik abi canış ber dolguya işledi bi yani dema kutiştek bu em ama nexoşiye ke ceki tane ne gelir mesela aynı şey mesela ebe ku زیاده ku bedeni var araştırmış ki şektine و mesela زیاده حاسس ben زیاده bir kuvvet ben ev enerji خراج mesela çin akupunkture juan fayda nabinin ya geleke mesela ben dolguya nötrlemişken gori akupunkture ya mesela geleke ben dolguya gorinen yani bilaherin seri doktora gibiden de bir ihtimal alacağını ihtimal çed yani mesela ben amalgam dolgu juan division ben tabii rastı civa çedben yani civa çedben demek ki civa la pergal ala şema enerjiye mi khrat mesela yani enerji khrat yani basa kireç girtine bikin mamusta çünkü temaşavan med gerek kireçlenme depersen tetkarın ekser web sekne çok emro da ağlabi kireçlenme çok emro da çedbi pişte emro da çedbi peki abi çına doktor ağlabi mesela beriye zamanı beride mesela fizik hareket çok mühim ama canlı mesela hareketleri kernayeta وجغيني مثلا علاج عاملين مثلا ağrı kesici جوارد بيجن anti inflamatuar ilaç. Peki mesela bir insan ağrı kesici kullanmışken çok yoğun rahat bir. Ama mesela ağrı kesici zararı olan zafa. Ama bizim mesela da roştur zaftır kuma ağrı kesici devam kir. Edi mesela daveci kalbi emro, daveci böbrek emro, daveci hasi emro, daveci çok emro, jimronat bir zarar. Cecboni gelek mesela tedaviye ku zede uzun ömürlü bir. Mesela tedavi uzun ömürlü çi bir. Vakit çağı çok emroş kuhrana bir kireci zede ne bir. Mesela bizim çok emro derzil ettin. Ev derzi mesela ne derzi kortizon. Derzi kortizonu mesela içine eczane etkirin. Ledin. Eşi ihlas bir ama o derzi kortizon kerkerik emro khrat ka. Kortizon bu zararlıdır. Zararlı şu beden emro da ya. وجغيني يجي مثلا بلكي شيء خلاصك اما او قوتك كركريت امرو وخراتك ورطنكك
جم ام بكورتيزون ام او تفسير ناكن مثلا كإنسان زيادة كركيت كمان خلاص بي خلاص بي اللي مثلا حاصين امين تينا عالي عملياته جد بيجي خوام كورتيزون ابن تيجي بيش خلاص بوا جا وقتی کو اوی کو کورتیزون چوکی خود دن کو عملیات بن عملیات وان باشری وان جکیم دبی هاي بروتزو كورتيزون حاصي بكرانينه aynı şey protezو حاصي باش هب ناگری çünkü kortizon حاصي امروجي زرار دي zarar تنك değil tanık tıka yani bejin kemik erimesi tıka ince jboni çok emro ev derziye kortizon am tavsiye nakin ince ev derzi çi tavsiyenin mesela PRP tedavisiye ya وجغيني مثلا kök hücre tedavisiye ya egzozom tedavisiye ya hyaluronik asit tedavisiye ya mesela bçavanın eczanet kadar çok emrodun çok emro yağlamıştık ha mesela ku ev çok emro kuzeyde xrana biş beriyede mesela ev çav ilaç çok emro kuvvet jitken emre jizeletken o ki çav mesela em bejin arabi her salam çine yağı gorinin çok emro ji aynı say o ku em bakım kin em hejeminin kireşelmez ya da çenabi yaci emre ziyadet bi يعني بهم هيجها aynı say mesela jgayni ji hidrojel tedavisiye ya hidrojel tedavisi ji nu derketiye ev tedavi çağını mesela ku hidrojel ev ilacı ku mesela go PRP kök hücre ev hyaluronik asit ev ağla mesela vakti an sağlık ya ne ama sağlık mesela حمية خوشك بنينا مع مستلزم قينو سال ليش تداوي رجي بكرتي çav jboni mesela يعني ثيرابيجي وهايلورنيك اسيد من كاربوهيدرات tabii حميجي تدي سرو يخو امجين dolgu hyaluronik asit şu dolgu ya ليه وايت بيجيش بو تداوي جي باشي mesela şu ev tedavi ku em dibêjin biyolojik tedavi ev tedavi mesela güzellik edeye diş hekimliği edeye şu doktoruma baş zani mesela PRP zapt amlin ama zapt kök hücreci herhalde amlinin jgayni mesela ev hem dolgu malzemesi hem çok emroloji zab başa ama evci mesela hidrojel tedavisi ji diberiye de mesela dolgu malzemesi bu kalıcı dolgu peki ne amlinin ama hidrojel çağ farkı heye ömrü elizede çok emrolad mini xranabi هاي جي صالك بيتر خود قريه tabii mesela 5 sal 10 sal yani bir tedavi ki nu derketiye peki ku ku mesela ku ameliyat jwana lazım bi mesela ku mesela çok an ziyade xrabi jwana ameliyat lazım bi mesela bejin PRP kernayta kök hücre kernayta ev hyaluronik asit sıvı nasi jet bejin horozi bi nasi او ziyade kernayta ama hidrojel jwana kerte derziye yani derziye ki çok emrodun ev birini baştı yani o bir kireçlenmeyi baştı نه جي بوينا باش بيود من بيش yani say باش Careki ji boî ne ji boî çokî ama ji boî teliya xwe jî perepeçê kiribû doktorek ez çûbû mebarê heqetan zeh feydayê min dîtibû ji boî teliya jî yani يعني ما مثلا PRP جبو تداوي ام دبيجن تدي دخوشك بنا ده خوينا ما دكشينن ونظام باجر رويه ما دخن همان تشته يعني ام بس همان PRP دكن aynı işte mesela. aynı işte Yani dise خوينا دكشينن و wî şerxî dîsa jî xwîn peki mesela PRP yöntemi olan farklı mesela em bejin kitoan zap farklı mesela yöntemi olan kitoan zap ziyade farklı peki mesela çok emroda geleke cc her cc'ye de milyonek trombosit tabi jgayni mesela yöntemi olan zap farklı mesela rüyem rodacı kutsal ziyadetine bir şey bi yani ama mesela bejin çok emroda geleke mesela cerek mesela PRP kerti kutsal yoğun bir baş PRP baş bir mesela her PRP kaliteye tabii. ama mesela cana mesela geleke daroju secar yani hoş gori kirişelmeyi farklı ما لو قرن بيجن نخوشي ama rüyem roda mesela bejin evi poran doşun geleke mesela her hafta cerek yani çarcar PRP çekin Ciboni faydeyi bine. İnşallah هم بيجن herkes şifaya bibine başa müzik gösterip بكن başa berdevam
Gelmiş bahar geçmiş yazlar neyleyim Dinleyin derdimi dağlar söyleyeyim O yardan bir haber verin öleyim Allah vallahi öleyim billah billah öleyim Allah vallahi O yardan bir haber verin öleyim vallahi vallahi öleyim billah billah öleyim vallahi vallahi دستی و ساقی دنگی و هر لدنی به انشالله بیجن مالا داوا ما وسط ایمپلانت چیه؟ ام جو پرس ایمپلانت پرده merak کرن لورا ایمپلانت درانه کو کم به ام وکی درانه تقلید بکه ام تخن جیوی تخن نواستی او سری دران چه کنی یعنی شکلی کم به درانه یک دل به دو به فرق نکه درانه کو کم بن اما که ویده که ام تخن نواستی او سری جی وکا پروتز ام چه کن او جی والا ام تجید کن راستی yani em dirane ki zede çedik yani C kuvala bu yani mesela شيء بينا دران تقليد بك براس شيء يستاهل dedi dinan kurmancı de bir dinan xom çant ev mesele شيء basta implant etmiyorsa دراسة شيء يستاهل أولي شيء يستاهل براسي زاف زحمت بو يعني نكوج فيجا هاتية تركيا بدرية دام بيجن أولي بقى هبو أما ويشاري بشكي هوقا piyasaya tine bu yani hava her nette çekirin jiberi pişki zahmet ukomlat gijewe implante leve galmeme beje her dere implante çekirin tişeki pır başa birasti avli ko meru çetker meru protez çetker mesela godrane ki tej kembe ve ki dranete peşici epaşi mev çartkır küçük tıkır birasti ona bereda mev siyah bıçağı dran çetker yani jibo drane ki dranete tej meru hur tıkır bıçağı yani küçük tıkır yani jibo tu yeki çeke de habedi düşün ere rastı jibo ki mev yeki çeke bıçağı dahal dranete tej meru küçük tıkır çartkır vega neyse ya mukat alga hunadın dranetine ciko kembe ama ki videk ki txna vesti o serji protez em çetkin ve cevalatit jid ve rast yani vegan eşambun evet şey savi zapt mala brasi jettersin bu implantan diyeceğim istemer tqul be o merv de eşandına endrejim vida daxne ya ma mustazbar mı jüye de tirsin de bir eşay pirzede ya rast yani vidan txne doktor bana videon daha derejim brasi yani ortopedi videon daha derejin aynı işte brasi em sadece amciki küçük düşkül em nava devlet tamam de vida normal tebir ama ne ve ne zaman ne göre bizim bunu hep küçükten hep göre işte röntgen dikşinin göre röntgeni istivi ça kija vide helde de kija videj boyu istiye başe rasti biçare göre videkem dijbe yani ne vide normal em bejin demire yani az var madde ya juda ya implant titanium nava hani ketici alaşım jene rasti ama saf nine ya le hamadı tabii ki zaptır titanium'a beçede bu laşe merci bu istiye merci en vega malzeme başta en azam devra bejin en malzeme başı evet bu istiye yani دلاب هوا زلقه ام وی ویده کوم تیتانم تخنا و استی او هستی بهوا زلقن ya habernadın yani. İdi öyle sekine biraz yani. Bak mesela ma got dolgu ma mesela implant edici gelek çeşitene zaten. Evet. Için doktor fiyata ki pirz edici yazbarım. İnsan edine mazanın ki jane helbijerin lugorçu em helbijer. Ya vegal vedere nezke çarsız benzer marka hani san bejin. Me kişa tegende nagoş kişa başa birasti. Ama temanda kad vi şem dijberin نقاش بو نواندره نقاش ادرن yani kişi نقاشی işte şekeri he tansiyonu he kalbi he ve çi ilacet koy ya da ali histita psikolojik he mesela kortizon distine nastine avanaj ben mesela psikolojik yani rasti aman person yaşevi mühime çansaliye yani hafta saliye bir saliye si saliye uyaj boy mühime o emrotken dikşinin لگوره وی ام بیون اندیشه که هوان ایمپلانتاش تراد به یا دا اویا
اره وکی دن ام بیشن ته وکه هوا ته aynı çeşit ben ama vakti ko pakış dibe yani jgotış fabrika dert kevin ser riyevan pakış binavan degeçte brasti. Veki implant te veki hev dilar pakış nabın. Ya uç kaliteyi denişanın. Yoksa te aynı malzeme çekirim rasti. Te titanyume o veki dine henek malzeme dine at kevin abi. Te aynı iştir. Lema pakış bunavi o teş fabrika der teş pakış bunavi sterilavi degeçte be. گروه پرسکریک داره yani. اره راسته. ام گوری چه خودم دیجن. ev implantlara باشه، eviyajlara باشه، eviyajlara ve eviyajlara ne yani. Yani her implant imkan her ne koşura çekim rastı. Peki her ne hoş mutkar implant bugün mamosta yani çünkü mesela pedüye henkesa belki ne ragirin. Hestuye dedi bir hestuye naba pedü halligaya. Ere. Henkes mesela toza hesti bir kartinin. Ere. Yani liser vecun karın çent iştabecin en başta. Ya rastı ali hesti bu ne ya? Her tişte kirim. Mesela işte çenayı dine cikidine mesti elden tıkımı edere, jüri elden dinvur edere, cana işte keleke elden tıkımı edere. Bu saatte çekir. Bu ali hesti ve ko pırskerek hep rastı. Ote yani jmara ne pırskerek? Ote çekirin. O ikidine kizam implant çenaken. O ki eko kemoterapi, radyoterapi ko bistiniz bu naqaş bu ne kanseri. O çekam jara emna gazın ko jara implant çekin. İmplanttan çünkü istiyor delal ne çab bizim. Xunagre ya delal xun nabe rastı. Ko xun nabe implant ju çekhi winagre. Ya da eko kortizon distinin ve ki herhalde amri zafı kod nabe vücutta neşaşım yani. Jiberu em doktoran tabii ki em doktoran demesin hani uygun em göre implant çekin ama em ne fazla ko em eko kortizon distinin jara implant çekin. Çünkü bu çekhi istiyor delal Hemen agri. Hava nagre ere. Yani hun delal nagre delal beslemiş ne yani çabecim. Ücbari işte implant o istiyor içeri hev nagre amzav ne kadar jmara implant çekin. Ne vakit ne etne ko isteyip hindik maya isteyip küçük maya isteyip tenbiye yani kem maya haliye amjara jmara ne psikreke devan ne hoşya jmara zap psikreke kımızın yani. Tabii onu hoşin ahine ko baş tedavi benim. Tabii implant nagre van istiyor ko am teknoloji em çejikin geçen sal yani belki semej çalmej ne bile implant bu davice yani. Ya bir istiyet haline. Ha ve cari hem de bir doktor baş ne bu. Evet. Doktor dirarın baş çene kırmaz. Evet rastı valla. Hem her tim suç dikese gidin de dibinin. İşte ben zaman ko nahoşeviç be tişeki he psikolojik hayatına göre merbeje implant başa ya da mevit kayıt çeke. Aslında doktorlar böyle uçetir zane yani. Jmara izperten işte the person işte ev marka başı, ev marka ne başı, az nexweş ne diye, nexweş enzam nexweş heyetine istiyor çaya, az nizan brotken bam tişektine. Tene marka de person. Super market person az nizan diyeceğim yani. Üçer bir de çoğan nizan yani. Evet demek te çima xwan diye falan diyeceğim. Let tabii her tişte mamostema her tim de bernameye da dibece de nexweşi şahsiye yani. Herkese ki nexweşi avi cudaya yani doktor mahamiye xwandeye başın de benim nexweşi xoşvan bizim em veşerin em hazdikin nexweşi xwa veşerin. Jiberu de benim ne veşerin. Peki em bizim diş tozu mamosta evji gelekte merak kırım van deme davi de gelek roje ve dejiye ev çiye untkan yani kemik tozu bu böyle. Kemik tozu evet. Mişaş ko. Ve gider eko implant zat berekot person az bir bejim. Mesela eko şekli van hebe tansiyonu yani ve dıtırsın ko implant çekin birazdı. Juanracı implant çezbe ama em diyecek ki biraz şekeri ve belki düzenli be. Ya okey. Rojek sad be, rojedne sesat be yani her roj sa ko zu blind ve kend ve em juanra amajina gazın ko implant çekin disan agre. Uçak hesti diler çünkü bir nazar yani. Bu ko düzenli be ko mesela her roj 105 ya da her roj 120 bu iki cikinin ko bisekne eko şekli hebe tansiyonu hebe juanacı implant çet bene kazrara yutne. Ve ki kemik tozuyacağım diyeceğim. Dervam henek distini henek jiyem jine hoş distini yani. Em jine hoş çabicim mesela emelve peşe implant çekin isti haliye nayditin yani tüne keme davrusu jboyme jboy implante ama kelek avi paşwa henek isti helden em tkım edere. Abi am jadın otojen yani eko ne hoş jine hoş distini tkın deve ne hoş yani. Ve ki nejem derva eko henek kemik tozuyam distinin abi işte eko jadın sentetik yani eko laboratuvar çekin o henek yani sığır kaynaklı yani jvante helden bir de kadavra henek istiten eldenden ama çayman ligore ne hoş disac ama bivin aslında. Şu an depresin ama mesela ama vena çekin. Genelde de bejin yani ama uçak zaman şey var nerede ki brasti. Yani
جوی علی و جگر مه باوری مه دکتر مه رو کیجا باش و کیجا نه باش براستی لگوری اوی سانشته او زانه نقاشیت زانه استیت زانه مرج دکتر رفیق چطوره yani براستی کلینیک ها ازاب سر کانکلی امتحان دوینه قشه وانا لگوری مه گوری کو پراتیکا مه دارسو گوری کلینیک مه başarıyan daha çetre ve tehane براستی yani efse çeşitli an hele jvan çeşitli kije uygun ve göre نقاشه ko وandaka usa idi mızım buna yani istikari mızım ki براستی yani yani tişteki başı öyle demin değil mi Samam? Evet rastlı evet. Gele kesme rahatkin ya da bejin gelo başa xarabe ve bigire negri yani go doktora ki baş xoşuk çekel gor نقاشی wa bikirdi. Ya براستی پر کرد yani پر دلال چه به وقتی PRF megot zapır başı aman mesela gosti tarz kemik tozu kam tığınsı ki o sere PRF jipe bigrin o mevran heçik ise biz zarf ki ama işte sere o istiyor delal bigrin پر باشه ده و یا صد رات دیگه که یعنی استیمرو چطور تگیرتن daha da rahat sağlamış tegirtin yani. Yani öyle demin bejin başı. tişteki başı tozan bejin hestiyan. Tabii per başı kemikte de zedet ki yani. O zede beş kayıt ki implant çekiyor çağı. Yani baqavetteki. Başı. Persekati ya jma mustafa persim juane persimer şan diye ser çavasla ve hoji de be deste bave min nikare başı sabit tawine az var de beje دستيان ملي دست کوتیه ماموسته دستی نکاری توی نکاری بتوینه و سری سبیجی تلیوی دوره من گوتیه نکاری راجع تشتکی گرانجی فتقوی آستو هیا گلو تیسرا به آنتنه بيجا مثلا اكو صيون ده فتقه بي جبل مثلا جبل جيد نكاي بتاويني بلكي تبدا كريشان ما بي بلكي تبدا يلعب ما بي جبل نكاي تشبي وجغاي نيجي مثلا بي كنت صيون ده فتق تشبي فتق كوارا سر سنير داماريه ور ويزوات كا وقت كوزوات كا سري اولي تشدبي مثلا انسان كر بور خوشاب كان راسته كان مثلا جملكي خو جمله خو دادن شو تليكون بقوات بي وجغاي مثلا كان صا شكوركي خو مثلا جوزاني خو درينا كدرمك صابي شو قال لك اف درمك عاجله قال لك خو نشان دكتور بدن كاف درم جبر فتقيه انا جبر فتقيه مثلا انسان جي دبدا مثلا فتقيه كي بچوكيه اما کو ام بيجن مثلا بيجن دبدا دندانه كوان كرمي بي اف گوشتوان زيادت دوار بي حشك بي اف فتقيه زيادت كا وجغاي نيجي مثلا انسان كم مليون ده يتعبى بي ومزيوان ده مليون ده اغلب مثلا كان ملي خالدن وقت يكون ملي خالدن دمان ده ديشي زود واسطه صار زيادة ديشي مثلا كان تشتكلن ودبدا مثلا فتقيه بچوك ابي اف شكايته وان زيادت كان انت دورمين صادجي مثلا قال لك هم في فتقي تدابي بكر قال لك في ام نوانجي تدابي بكر مثلا من امروده جبرتي من امروده شي يا او اللي في امرو التهاب تقري يا اللي في امروده تقاتي بيجن اوموز يرتغ يجي مثلا قسمي يرتغ تشدبي بريده مثلا حركات لازمه اكزرسيس وجغاي نيجي مثلا دبر تدابي اون تشي برابايا صبينا لريايا ابجي تشتكى وان دره باشتكى بري عملياتي ده اما كوجوانجي فايده نبيني بيشتي عمليات لازمه بيجي تداوي مروده سرعوا لي ان تداوي باش عملياتها ان تداويكو باش عملياتها اما عمليات اكو لازم بجوارها سرعوا لي بعمليات قال لك كم تداوي كان هذا انسان لو مسكوا هذا انسان عم عمليات كان اكو مليون قاتيا بي مليون بيش قال لك كم تبع عمليات كان اما سرعوا لي قال لك بعمليات yani peşem tedaviye de becerbinim. Daviye de ameliyat edeyim. Aynı şey. Mesela ne نخوش بيجن كامل عمليات لازم يا عمليات كن. هناك مثلا نخوش عجلات كن. يعني هناك نخوش يعني عمليات جوانا لازم بي عمليات نابن. جسر عولي قال لك هر تداوي عشما بي. إجباري مثلا فيزيك تداوي اكزرسيس جغايني مثلا بارابا درزي ليدن جبوني كورو باش بكا بارابا كوك hücre egzozom ev tedavi jboni kuru baş bika. Mesela ev tedavi jî her daroju carek secar gereke bir tedavi çekin. Mesela PRP tedavisi de. Yani serede roja careke secara çekin. Secara. Mesela her haftaya carek mesela secar mesela. Mesela gotiye ya fıtığa bejin stüyeme heye evji tesir ser ve nexoşiyedike yani. Tabi tesir tike tabi. Mesela nexoşani murtab hevraya. Heve giredayne. Hevre giredayne. Mesela men kumru kuzede beşi ايشي زيادات كا اف جوش تيفر بقوات بي مثلا في تقييم روز زيادات بي مثلا انك نخوش هنن امليوان تدابيت كن
مليون مثلا بيجن قرمي طاوزي وقت يكون مليون تدابيت كن او تفزان دوان شي خلاص دبي tabii جبر تأثير مثلا بينك انسان كوسيون بيجن كم مليون ده ايش ابي كوچخاجي مثلا سوي خو تدابي كن باش نبي كم سر اولي قال لك من برو تدابي كن بيشتي سوي برو aşağı mı gelek ara. Ama mesela eşya boyun düzleşmesi de bejin ya o fıtığa bejin stüye tevlih evdike. Yani gelek keşi tevlih evdike mesela. Peki mesela jberçi boyun düzleşmesi çerbi. Avezide mesela kusuyu xotavinin telefona direnen bilgisayar ser bilgisayar. Var mı diye gelek bemahmi araya Muhammed telefon ediniyor. Yaji mesela mzidra dunen suat karmi. Mesela turunuşti 2 saat turdunu ya roş. دبدا مثلا قالي ماجورتين صار كوش كبروا عشقتك جبر بان تبات شدبي جاجبوني قال لك مثلا وقتك امرون ام دارودين وشغين يجي من اللي برو مثلا اغلى من تول انسان دين تبصاروا دين راسته قال لك ام شاشرو دين الناس من اللي برو صام لي خصافكن ام صالحات رونين herkes korastık ya. Demem ama mustatiştek demiş am hamot ama جبر korastık. مثلا كم اللي برو كوصاروا دين مثلا ام زارو كادرين تبصار مينن دبدا sinir sıkışması içerbi. Ama kuamli xosam saheldin ka mesela kusal musamli xosaheldin ama çok baş ve kapıştım rol atma. Mesela şu çeka. O da musamli xosam. اجي شاشرون اسمه اي بيت نقطة راح تجي ازمار موسى خوشتره على كده مثلا على كده زعما ما. اصلا بقى مثلا مري قال لك صار رونك وجبوني من امرو راحت بسنir sıkışması içenebi. مثلا فرات خوجا بسر نخوش هذا بير خود تويني ما مستا طبي جوانا دي شاكيمية مثلا ايواجي زعب دي شيء ايواجي نخوشي وعند بارم زين زعب تشدبي طيب مسك اصليه وانشي ويجي حركات كل ما مستا سبورت كنا سنة işte spor lever gringiya hiç kadar kebe meydan em bejin spor gelik يعني gringi مثلا وقت يكون امرودين مثلا ايشك دنا امني ساعه مشغولين قال لك امرودين امان مثلا شاي خولدن قهوه خولدن ام حركات كن صاصو يمرونا قرمي بس راني في ساعه قانا بين 5 دقائق بقرن ام ساعه رودن ما مستكام تشبك ام استوديو بقرن عندي دما موزيك لي خصم قومد بقرن باش تبي yani em eşavan her dünya tevlihe evdikin jiber ve keji gerek temaşavan ema ve nan nizanın ne zaman mustam bejin beri az çend peyamedi berdevam bikim merhaba gotiye pirseke min heye دران بری دنه گرین کوز بخوینم دبیجه مدو دران خو کشان دیه ایمپلانت چکریه اونها گله کی ده ایشه او ورمیه ام چه بکن مام براستی کو دران امج چتکن ام دران دکشینن و کی aynı وقت da ایمپلانت خصکی پر تشکی باشه براستی هر دو بهار کردن جای کی ده خلاص بی و کی دران بکشینه و در باش به دمه سم بسکنی و پاشکی ایمپلانت کی سمج بوی بسکنی و هم درج به وقتی وی به پروتست شبه hem de dene kadar eş bikşine yani biraz değil. Cari de çekine halas kine. Eşe hebe normale belki yani belki zahmet atmak şandın dirani belki zahmet çekip implante yani çıkart be histira belezi çıkart be histira rahatsız bir besti haka vermandına hebe o haka eşandına hebe biraz yani. Yani ama şu bu mutane ilaç nefsane ve antibiyotik nefsane bu eşayıcı ilaç nefsane gargar nefsane ve ki desero normale ko beşici biraz bu vermeci normale. Ama seçar hoş ko darpas ha heci vermandına hebe o çekiral doktor perse hani belki ciki de psikolojik edin hebe böyle diyeceğim yani. Yani çend roja avul normale. Seçar hoş normale biraz yani. Merhaba mamusta gotiye de çok hanım amede kireçeye doktor gotiye de bir ameliyat bebeği unçe de bejin de pirsenu sabrasti yani mamusta ma halbet tişta havce bebejin ten emre nişandın nahoş neditiye em bejin tetkik kuhat nekirin nediti mamusta ma tişta şaşiyem ne bejin ten edisere utan çent fikra bejin. Baskin. Bege çok emroda aşamayı vananan. Beli. Derece vananan. Mesela kireçelme سراولي مثلا سراولي عندك ايش امرود تشدبي وقت كريتشالما زيادت بي ادي خل مثلا سيم قاب بابيجي çok امرود شيء مثلا انسان يكو ام بنشون اكزرسيس ذاكر بدا نفسي كرن صوي نسيلي دان وحركه علاج اخوار كوجوان فايده نديت وش غير يجي مثلا بشاف كو ايش وانا بي بشاف وبشاف مثلا انسان رانازين كونجي çok يوان شيء شخورات بن ايشوان زياده بي مثلا من 100 متر كاري بريفاره وجوان تداويه يجي كفايده نبيني وش غير يجي
كو اف شكايات وانجي مثلا بيجن ششمه هبي ششمه جوانا مثلا عمليات لازم دبي اما ششمه بوري ام بيجن هيك انسان شوكي وان زياده خوارد بي وقتی که ما چه بی مثلا چوکی مروسا دوزه وقتی که خوارد بی چوکی مروسا خوارد بی وکی پنگوانی بره بچن مثلا انسان کو زیاده ایشان هبی وجغيني يجي مثلا كوج شي صالي ابراز تربي مثلا بيجن مازن تربي ويجاري بروتيز عملياتي ترجيت كن اما كو كيم تربي حتى جمرو ابي بعمليات انجا بيجي تدابي كي نوجي دركتيه يدوجل تدابسي جرد بيجن ابي كو مثلا كوكوجا جوانا فايده نكر بارابا جوانا فايده نكر وجغيني وان صبي ينسي فايده نكر امري وانجي مثلا بيجن نزيد ابي وبروتيز جوانا لازم بيجي ابي دوجه تدابسي جوانا فايدتك مثلا انسان ام بيجن حاجتي صاليه ايش خو مثلا انسان شي احتياجي شي مثلا جبون شي اب انسان بيجي كو ازراب مثلا خو شخور هر مدى سميجي هر مثلا شخور عابك خوبكم من ماده هر مور ورم جاب انسان زياده حركته وانتنا مثلا بحاجتي صالي حاجتي بين صالي جاب بدنه وانا كو زياده نخوش نيابي جبل جدير بروتيز يبقى مثلا جوانا هيدروجيل تدابسي شي دبي يعني تكرم انرجي ترجيح بكن مثلا ترجيح بقولي هر انسان فرقلي مثلا كباكلانتي تشيا كتشيج مرض خوازي مثلا جينجو ابيكو امري وان زياده بي او كي وان حركات وان فرقليه جاب قولي قال لك تدابي تشيكن طيب ما قلت يا لجور نخوش الشخصينا لجور وينات مثلا بيكو عمليات بروتيز قال لك كو اديت شارنا مع جوانا بروتيز عملياتي يعني حمل تداويه بكي تداويه ده كو مثلا تشوكوان زياده خرابوي بي مثلا بيجي صدمه رنكالي بريباري ادي علاج تاثير نكن وامري وانجي بوقت ايبي جوانا بروتيز عملياتي تشدبي ان شاء الله فيدي ببینن مرحبا ما مستقوتيه 55 ساليه دبيجي جنگ مجملي مدركتيه و دقاسان دجي قطيا انا قاسم قوتيه جغيني ود بيجي ديس ödem هي ortopedi قوتيه دبي عمليات بفيزيك تداوي دبيجي دبي درزي به اسكي جاني ترجيح بكم ما مسته بيجي السرعه ولي قال لك مثلا قاس بهبره هنا بيجي ابدو عبد دكتور كانت ناس وياه خدي شي باي بديو اما مهم جماله نخوشه بيجي بيكم مليون جي دركت مسك جالك دركتيه كو جالك دركت بي سريع اولي قال لك شو كو من هناك انسان مثلا جالك مليون جي درتي دو جادتي هناك انسان كنا عادت ملي خو جي درتين ديخنا جي بس بدنا خوش زعب زيدا نك بورتاتيف ابي كو درتين ابي كو شو او درتين ديخنا جي شو جوان تدابي تشنابي ما وصف زراره بينينا لانك صانه نك جوان بعدت كو مليون زيدا جاب دركتيه بس ملي خو جي درتين ديخنا جي والله بس بدنا خوش جوانا عمليات خوز تشنابي تشاو تشنابي توانا خوش عمليات جيبكي جوانا دبي تيك اوي ديسا درفن ديسا تجيبني خوش جداريني ديسا تفايدة نبيني اما سرع اولي كجالك مليون جدار كتبي سرع اولي فيزيك ترافيا هواي نبي سامدية تماشا من بيجي جارك دركت يا مامستا درزي ليبدن كل درزي اجي باش نبو قالك عمليات بي بلا بيجي بيها فيزيك تداوية بكي درزي خوش ليبيني اما كو ام بيجي مثلا ديسا كو مليون بيشي وكي تشاو ملي جداري حركات صار مثلا ام حركات كن وكي تشاو ملي مروج جداري صاد شيء durumu sadece ameliyat lazım bir. Ve de benim de bizim peşi derzi paşa ameliyat. Derzi fizik tedavi, egzersiz. Yani gayri derziye gelek egzersiz zammıyım. Kuam koşte mroz çakovat bir. من امروت باش جدا دبيني مثلا يمشي جارك من وكي تشاو جدا كت جودا زندي كابو من اماره رينا قلت والله وكي تشاو عمليات بو تشو ما سيبورم اكزرسيس كر بيجا من قوات كر جدا ناكبي يعني اول مثلا اول شيء خلاص بو اما قال لك مثلا ابيكو من وان جدا كتبي قال لك دي صديقات بك يعني مثلا ابيكو جارك من وان جدا كتبي جارك دي %30 دي جدرتي احتمال هي يعني احتمال هي ولی انشالله خدا شفای بده و ام بردوام کن نعیمه خانم شاندی جموشی ماموسته دبیجی د چوکه مده گلکی ایشه آف گهاشتی هب و بدرزی آف کشاندنه ایلاج شدانه ده لی دیسه دبی فیدنه بویه ماموسته چه پیشنی آرد ویگا بین خوش کو اغلبی مثلا چوکه وان دیشی جغینی وان آف دگری دورمی زیاده طب دیشی ابنا خوش کو مثلا جبر چی تدبی چوكي موضة زاركية صنوفيا زارجة بيجن أو كوزار التحاب تقري
ايش تقري او çok emir avzarı jibon çijim çok emir ora başa ava qalateri ya üretmiştik ama otiku kreşenme zede bi avzarı ilhab gri و devamlı avd gri am bejim am naxoşi da mesela bejim ben üsküz yırtıgitına bi tişteki usatına bi am naxoşa da seri avli mesela tişteki ku ameliyatına bi mesela perapet tedavisi çedbi kök hücre tedavisi çedbi egzozom tedavisi çedbi hidrojen tedavisi çedbi ama ku am bejim naxoşani ku zedet bi hidrojen tedavisi civan tedavisi çetire mesela ku hidrojen tedavisi çedbin nav çok yavan yağlama çetke دور دا اوزاری کو التهاب تگری وی التهابی باشت که و جغینی مثلا ورماندن نبی آب گری وان تبا باشت که به ما مستعد پرسکدی سر به هیدروژل تداویسی پرسکاتی دبیجه دی çok evde af kim bu yem bejin gotuna doktor goti ameliyat be evji naxwaz ameliyat be li ser ve hidrojel tedavisi dibem çend doz başın çend cara dibe verik peki hidrojel tedavisi ji abi ku mesela eczaneye froşun هيدرونيك اسيد تدافي صبي ناسي افرق لنا مثلا ابيكو صبي ناسي ده هيدرونيك اسيد هيدروجين تدافي ده بولي اكريلاميد ماده كي اب قال ماده كي قالجيه مثلا او صبي ناسي تف دوزك مثلا مجن صبي ناسي ابيكو زياده ايش انا بي زياده بلكي تاثير نكا قال لك تاثير جيب كما مثلا صالك فايده هي اما كو هيدروجين ابيكو زياده çok انقرا بيجي دوان دج تأثير تك عمري مثلا زيادة ترى مثلا 5 سال 10 سال عمرية ما مستفيت أو شوية مثلا بيجي تداوية كبهاية تداوية كبهاية طبعا يعني إيكو ترجيحي طبعا بكن طبعا هيوان بلا جهة بين بيجي طبعا يعني تداوية كبهاية داوية أو جي تشتكي جرينجا هنجارة بيجي مثلا بيكو بدل مرونة فايدة بيني تداوية تبنا بأنا أصلا بيكو كو أوكي شوكي وأنا بي نكاري بري بهذا نكاري حركتك وقتی که قلبی حرکت بینی کیلو چید بی جغینی تانسیون مرو چید بی شکر مرو چید بی قلب مرو دار عصی چید بی بگم من بحث egzersiz کر aslında egzersiz بدن مرو تب تداویت که نه گوشت مرو تنی مثلا اوی کو egzersiz کن شکر وان ایدی düzenliye و جغینی مثلا اوی کو egzersiz کن تانسیون وان ایدی düzenliye قلب وان ایدی sağlıklıya شخود بجیم مثلا کو جبونی کو قلب مرو sağlam بی قال لك ام egzersiz بكن düzenli. راست egzersiz biraz تجيش بو. بيجي مثلا بين خوشي كو çok كان بيجي زيدان كان هنورن حركتنا كنت مالي دنا ام نخوشاني كو زيدتك جوانا يدي بمصرف. دوام لينا خاصخانه دوام لينا علاجات عاملين yani dema em bidin ber hevdû bihanîne dema em bêjin başa mamoste ez slava jî çenda bixwînim paşê ji mamosteyê xwe meseleyê hemlebûnê bipirsin merheba gotiye Muhammed Abdulfetah ez bawerim ji Îranê nivîsandiye ser çawa dibe hûn çawan Remezana bixêr be em başin îşallah awa jî xweş derbas bê em bêjin heme misilmanan Remezana me bi fêde bêj bo me hemiyan gelek pirs hene lê biborin hinekî jî em ser mijara xwe bisekinin mamoste di hemlebûnê de çima tedaviya dirana qas zehmete an jî dibêjin nayê kirin hemlebûnê de bi rastî du cana de em sê mehê pêşî û sê mehê paşî bi rastî em naxwazin ku tiştekî bikin wekî sê mehê nîvî de ikinci trimester em wî çaxê dikarin tedaviya hemen te bikin. Tabii ki vakti ku em tişevsa em dikin yani işlemekî bikin derzî bikin ya da işte kanal bikin dolgu bikin em dise doktorê wan pirsin yani em dibêjin hani em binivîsin em dibêjin em vê vî tişê bikin işte em vê anesteziye em şebrînin diranê vê anesteziye û em vê ilacê me bidine ji bo wê tişek heye yani ji bo wê pirsgirêkek heye em wî doktorên wan nivîsînin doktorê wan jî işte pirsgirêk heye veya işte ve anesteziyena eviya çekin ya da ve antibiyotikina vî bidine dibêje em li gorî tedaviya xwe Brastî normalde ku doktorî pirsin pirsgirêka getine ve alî hemlebûnê de alî ducanê de genelde doktor tev yani tiştek pirsgirêk dernaxin dibêjin ki hani hûn dikarin her tedaviye bikin wî za zirara ütine aslında hemlebûnê de tişê en zirar ilacın ne dolgu ne kanala ne tişek izine yani çünkü hotem muçare dişemrinin de adrenalin he nava anesteziya zafeda adrenalinsiz je adrenalin je muçare dibêje ki hotem adrenalin em bidin negoşa
هيكو دو اوكر ناوي çay birim doğmayı bine peş var yani her ko tetiklemiş ki زو ام بيجن زو دوغمك evet mesela işte nehmeyi ne da hafmeyi haşmeyi heyko şeşmeyi heyko doğum yani itkayet tetiklemiş ki biraz diye zirarı ev hey yani نكو يعني تشتكي دي زرار دي زاروكي نه نه işleme ko emdikin zirar nade ilaç sıkıntı bu me ezme psikolojik eve ne ko dolguya ne ko kanala ne ko direnç şandına ya pakışkine evana zirara itine yani. شو جوان نخوشي دين رجو سايما مستنا وسا علاج هذا بيد حمله بونه ده نخون En yusayla. En yusayla jboyim biçak şkolum doktor olan person çünkü evzane ko zaruk çavaya durmaya nagoş çavaya emkan takip kim rasti. Ev doktoru je çetir zane emce izin tuazın. Ko izin bide mgori çetkin. Len hamle bune da genelde brasti em be adrenal anestezi çetkin çünkü he riskayı çekik gembeji brasti. He riskayı he ko zaruk çevej bu em naxazım çekin. Adrenalinsiz hem çetkin. Eko en azından tetiklemiş ne ki uçağı zırara ütüne yani gayet tedavi tef çek yani. Kanal despeke hatta dolguya hatta implant bile tkayı çeki brasti. Ama tabii ki implant bir şey hani kozmetik şey ve mutfazın pişte doğmayım çekin. De vakitine işte acil hem tedaviye karın çekin. Ama em tişko em tuazınca ikinci trimester ösemeyi nivit rasti. Uçağı çünkü peşi hezaruk çedbe paşici organi tamamlanmıştı yani tevhudigre em bana khazın de semehi nivida em khazın ko yatkan işemi tev çekim biraz. Yani işte pırna acil be dikarım pişti doğmayı be. Eri. Peki acil be semehin em bejin nivi. Eri. Yani em şu musatken le henek nehoşam nehme veji ko doktori idnikara idare ke brasi eşay zar çedbe. Em doktori vejin kamsaya ko izin bide nehme veji emtkan çekin dime veji emtkan çekin rast yani. Başım amstad be presici be presin paşa müzikke göhdari bikin. Dibejez 24 salime 5 diranemin dolgiya ve maye u diran çuye haliyaye jibo veskarım riye ke çava binerim lewra geleki de eşi köke diranemci hemen bir haliyana gotiye. Yani herhalde dirani haliye dolgisi dolgu maye Dorayı vala bir biraz. Dorave diranevi çuye. Yani halen bunu yani hatta kötü erik hatta bine goşta darbas ve uçağı kşandını biraz tedaviyi. Uçağı ila protez ve implant çeke. Leko ser goş ma ve helen bunu pakışken kanal tavsiye ve bikin eşay darbas ve o ser lisajı protez karın çekin yani kaplama çekin kocu bu ödren neşke yani. ايش كنت بيجي دران حاليا demek ki ma mustalur بيجي وقت اقول برسكريك اكدين هينو صح اره ya koçu hatta bine goşta ev halandunu ya hatta uçağı hatta vedere çube ödren idi gerevere kşandına biraz diye tedavi edin nemaye. Lema ser goş ma ve halandunu dranoyi ya da kurmi buna yambısa vejin. Uçağı işte karın siniri yıldan kopuşki rahat bir eşme şey der olsa sadece kaplama gibi sadece çekin kiras bikin koş böyle neşi hoş böyle neşki yani biraz yani. انتكاري تداوي نوسا بيجن ترجيح بكين باشا موزيكا كي غداري بكن باشا بردوام گوتنا فخی تهران Aram Tigran müzikayı çekiliyor. Ay Dilberi. عادي كريم Ay dilberi dem gülistan
لباغم bu zivistan ah dilberi dem gülistan ay dilberi dem gülistan çilmesi gül bağı bistan veranezin malam khıran ay dilberi قمن علي رقي تيرا ايديك علي نخوشكي بربيح علي ويدي البري قمن علي رقي تيرا ايديك علي نخوشكي حالي hem gülü hem dermanı hem hekimi hem lokmanı hem gülü hem dermanı hem hekimi hem lokmanı hem hekimi hem lokmanı veranezi malam khirab veranezi malam khirab ay dilberi kemen aley faqi teyra edi kale نخوشكي بربي حالي ويدي البري كمان علي فقيت لا يديك علي نخوشكي بربي حالي Ay dilberi de tuzani kulik ve bu çemukani kulik ve bu çemukani bülbül pırske fakikani veranezim malam khıran ay dilberi kemen aley fakir teyra edi kale نخوشكي برمي حالي ويدي البري كمان علي فقيت لا يديك علي نخوشكي برمي حالي
ساعات خوش تنگه تهربی براستی تام لگور هم بیشن مجارا مبونه اون هم حکیم هم لقمان هم بیشن ایشالله هر تمام دو بیشن خود ما حوجی ونه کلی خود وای سری مکیم نکی گلی کی گرینگه ما مستزب چند پیام بردام کنم تماشاوان مبتک خود غیدین انتظار بیشن چی ما پرسی من پرسن مرحبا گوتی ابراهیم بکشاندیه بیشن چند روز بری من درزیا فتقیل خدایه لآن هاز گلی کی شامن هیچ بری اداره ناکم ساده ما بیت چه گلو درزی پتقیل پشت خود درزی لیدن هو ساده بیشم پشت خود لیده جانا مثلا جبر تداوی ایش مروچه دبی اما بروج کو کیم نکه که خونی شاین دکتر دا باش yani her iş ber kuzede her doktor başı. Aynı sayı. Başı mamustad çend peyamedi berdevam bikim. Fatma Altunhan şan diye ser çava der basi be xalti ki de beje dayka yani keçavi nevisan de navi dayka mji got beje de beje de çok ebe de sabah kaybı he mamusta o gele ki de eşe mamusta emet karış bu be çebeş. Diye çansaliye mesela gotiya. ولا أنا نویسندی لیرگور کودایی که باید کم سر پنجی شستیه ماموس دایی کسانه پرانی. Vega mesela çok emroda kirişanmaya derece yanın. Bizim mesela derece avli, vega derece paşa mesela 4 dereceye. Derece do ise 4. Bu mesela bir şehre darbastır bu. Edu çok emro khar bi. Edu yap tedavi ku mabas kir bi ameliyat mesela mabas wan tedavi kir. Ku avan peyda nadit. جوان پروتز عملیاتی لازمه. بگه پروتز عملیاتی başarı ziyade. Yani durdam implantak diğerine çok emro. Hem durda küçük emro xar bi. Çok emro rast bi. Eşi ihlas bi. Ujgayni mesela çok emro da bağ yavanın o bağ dengesi hiç bi. Fayda zafa. Mesela ujgayni mesela küçük emro ameliyatı ki olsa lazım bi. Kuam ameliyat nabın denge piştem roji xrat bi. Mesela dizbel sendromu جرد بيجن مثلا ايش شو كيمرو كو وقت عمليات بي وقت بروتز بي كو عمليات نبن او ايش دافيج بيشتمرو جاب بيشتمرو جخلات بي انجا وقت كو بيشتمرو خلات بي تي او هيك يساكو انجا تدافيا جي فايده نابيني انجا درومك يساكو ام بيجن شو دكتور عملياتك يسا ترجيح كر قال لك اهمال لكن عملياتي خوجي بن يعني احتياجك يصابي يعني شو خذ بارم دكتور لغور وينا جوان رفيق قد بيجي حتى جمروها بي تداويه بعمليات ما وان قلت ترجيح مثلا بك بعض كل ماشي تبرب كوكجا اكزوزوم هيدروجين كجوان فايده نديت انسون شار عمليات benim mamusta merhaba hanım amın çok evi deşin de beje doktor goti ameliyat baş 65 saliye Juani Ahmet Bekşandiye ve doktor çe tavsiye dike. Peki مشكلة مثلا عمليات ترجيت كن هذا زيادة شو كيوان بيشي بشاف خوان تنبي صدمة رعد نكام ريبارن وجوان علاجها بام درزيا كفايدة نديتن ويشاغي عمليات لازمة بيجا إنسانا شو كيوان في اليوم زيادة خرابية وجغيني مثلا بيجن زيادة إيش كيوانتنا جوان مثلا عمليات نمهمة نلازمة أما كو زيادة إيشي هبي بشيف رانازي صدمة رنكاري بريبارة وجغيني يجي مثلا إنسان أم بيجن شجمع بشكيته ونصا دوام كا جوانا عمليات لازم بي أما أم بيجن كشكيتي وصا زيادتنا بي جوانا هيدروجل تدافسي جد بي بعمليات yani وقت yani gelek peyamok hevatne jber ve zekurt kurt bu khoynim hemji bağırdım ser çok eseknina mamsa çok herkesi değişi şu doktor da beje hatta jor tedaviye di tercih bakın hatta jor ameliyat ne bin hake davi edici doktor ama bir ameliyat başarı zede yani bege otiko ameliyat ji lazım bi gelek ameliyat ya doktoru xo bakın mesela bejin medeni çelik dise hemen tişt gotiye de beje de çok amede qatandın he mamuste u amrimji 55 doktoran gotiye ameliyat bibe از نخوازم باورتكم ما مستجي برسف دايه أبين لك إنسان إنه صار جينج مثلا شو كي واندا تو قطعن دنيابن مثلا مجن أنشا براس با يرتيها من نسكوز يرتيها دفعنا مثلا شو كي وان أتكلميش كيتلما شيكا جوانا مثلا قبلا ماد لازم نبي إنجا قبلا ماد جبوني شيء جبوني كو وان برشة درتين يا جور تدابيت كن جبوني كو شو كي واندا كيرشما شيء نبي بيجي لزومك يصابي قبلا ماد جبنا خوشة رباشة
Yani em bejin ligor ku doktor çi tedaviye dibêje dikarin ligor wê herin. Mamoste ji bo diş telî pirsekatiye dikar hinekî behsa bê bike. Rast e. Diş teli vaka ortodonti dibêjin ji xwe jêram ku em kîngê dest pê dikin bi rastî Vate ko diranê daimî ko tev diranê tev dertkevin û çaxe em genelde dest pê dikin ama pêşiyayê de ere ku çenayê teng be işte ji bo ku çenayê firaq bikin tedaviyê dine hene bi rastî ama ji bo ku diş telî ku dest pê dikin diranê daimî gere tev derkevin xulû ku devê wan de bisekine em rastî yani ku diranê tev derketin û çaxe dikin diş telî dest pê dikin yaşê tune yani yazdı sayê dest pê dikin heta 5-6 salê bile dikarin têxin devê xwe ziqa zirayê tune firqayê tune lê diranê wan gere nelaq yani çawa bêjin 5 salê de çêkirin 4 salê de tê çêkirin o yazdı salê de tê çêkirin ev diş telî diranê wan ku serhev bin û nava da ya da ji hev firre bin ji hev dûr bin van tişta tev tedavî dike yani normal çawa be diran çawa were keleka hev em wisa qotên tev taxmiş dikin wan diranê rast dike yani dûst dike û çene wan rast dike tişekû ji hev bela bin wan nêzê hev dike ku serhev bin jî ku navan teng ve serhev bisekine jî wan cî wan firre dike wan dixe cî wan rast yani tişekî pir baş e ji bo xwarina me jî rahat dike bi rastî û ji bo paqîşkinê jî rahat dike ya tişekî ku serhev bisekine di bikînekê jî tinkayê navbera wan paqîş bike bi rastî yani hotê tev taxmişkî ku wan normal werin cî bisekine serhev nesekinin keleka hev bisekinin paqîşkina wê jî wî çaxê rahat e ya tev tavîsî ewlî jî Vega normal tel metkısa ser dirana rastı o usa baştı bu. İdi vega em diyeceğim plak yani şey güzel şeffaf yani bina plastik ekiye bu an artık em tedavi çetkin. Yani idi tel em lakın devem insana millete eman plaka em çetkin wan kın deve insana da haftiye cakeci o plak da geçti be o dirane wan ko xwar beji rast be plaka rast be. Yani başbina içe ne kadar kare plak derken normal dirane sekne vedere etkare dela paqış ket etkare rahat nam bxo o plaka paqış ket sıkı deve xo tel be xuru devi destekne tel Rast paqışkina jî paqışkina zore lewayt keve devit keve zamanit keve değişine rastı yani vegan zaveti idi em plak çetkin yani bu tedavisi yani şakam tedavisi çeken plak çetkin hem paqışkina rahat hem nay xwaneci rastı ko yeki derba birine nizane koş ko tel devi dahi yani nizane plak devi dahi ama dranajı rast ke rast yani o çeki çetre yani yaşı itine her yaşa te çekirin jboy ko drame rast ke rast te bek osay Peki mamoste pirsek dîse jevali mehat bê demama implant çekir û heke piştre implant dikeve gelo nizanim ez wê bipirsim heke piştî ku ket jî tedaviya hestuya mego kemik tozu tedavi dîtine paşê ser ve dîse implant çedibe yanna çedibe yani ew istî kemik tozu şu ceko istî ku kem ben muzedet kim rast yani mesela ku implant ketbe o istî jî mutana hote ketê jî haliye ku dorayê valak biye ew kemik tozu tkine ku wêde tjîbke yani ise işte stiçebiye tabii ki bina avli mutana havka zaf çenebiye mesela işte de milim hem mutana hiç minim maye ama sadece bu implante mesafeye tkare yani implant çekeci ve kemik edine çoğabe tkare aynı öderici tkare implant çek yani. Normalde implant dikebi mi amusta yani implanta kuma çeker ihtimali ku bike ve harabi heye. Rast işte mesela ligore ne hoş kote implant ne bijeri uçağı heye kop keve yani ihtimali keve o ki bijeri heye mesela Daqsa devem mala insan işte yeki o te protezi yüksek kari tev qadiya ko delal lenere çoğu drani mer iltihab digre goşti iltihab digre dorayı çoğu iltihab digre çoğu deşi aynı sadece implant deşi bu ne ko implant kısa deve xo o qadiya kari maalesef ne qadari çoğu drani xo drani çoğu paqış ki gelece zatır implant paqış ki ya dorayı gele xwarın ne mine Ceko xwarin bisekne şu bakteri çede uçağı intihab çede. Gogoşi intihab gre uçağı istiyetat hale hesib hale dora implant varad ve implant ko vala ve dorayı deşi duvarme od keve yani rast yani. Yani belki draneki sıfır yani nukva mev çetke daimi etxede ve malate sa paqış ko paqış evrine hatta amri heve devida bisekne inşallah. Le ama dibejin ki yani implant amrevi 25 sal yani. Hatta amre ittine rast yani ömür boyunca yani 25 arası amre implantı ama tabii ki eviye ortalamaya henek insan sağlık için kan devoda bisekne yani dikeve henek hatta amre heve devida sekne rast yani.
راست تمام هيك دلا باقش لبرنا يعني يعني داوی دبی پاکش بون گرینگه نوسا انت شيء مهم قوي به 5 سال بریان هاد بیز عملیات بو ماج تن کوک درانی من مای مامست درخستنه ببوره و هیچی پرد ایشه از درانی تاکما بکارتینم باشه خرابه ونچه دبیش درانه takma şekil pır zahmete burası. Yani devmenlerde mev dolgaya geçet ki haka çekip küçük bir bulsak ne zamanı mervet ke ve devmenlet ke mev aciz ke mev pek rahatsız değil mi? Takma yani bir fikir çekip mızını devmenlerde sekine yani bir de lister goş sekine ne bine koser drana nasikne goş ke ve zamanı mervet ke leva mervet ke ve çekip pır zahmet yani. Hem de bu xwarne hem de bu mecburbune çekip zahmete burası. Yani ko histi baş ve ko biraz doktor tabii ki ne koşuya iştine be biraz ko implant kahve çeke yani alternatif edine ko brene jela çetir ve daha rahat bejani. Yani hatta şu an var tabii eş 5 sala da beceğim ama en saz eş sede bu ya. Jiber ve geçmek arkadaşı falan dedi bir kartinin Yani- zararı ne de? Rasti tabii ki ziradım. Ya sadece ağrı kesici ve ko eşe merv digre yani tedavi nake rasti. Yani tedaviyi çoğu bizim henektiş ko ameliyat yani gerekmiş ki gene ameliyat ve yani henektiş ko bir ilaç darvası ge ilaç ve ama havka sal ko devam kiriye muhtemelen çeki psikolojik gidin heye gele dara levren muayene bikin gori havcıya ko müdahale bikin yani heye ko ameliyat bikin o da pağış bikin yani rasti yani gele usan eksik yani. Tabii mamusta henek şey amjua bir person mamusta nahoşe ki me peyam yani temaşavanı ki me peyam şandı de beje FC 4 hoca pişti paşi ve sa jiniş kava jiber xo ez ketim ez gej dibim و ev çan rojeji de marad bim sarxo ve ku ez baş nameşim yani vakti bir dehece herhalde ser bim kanç bejin ne beşavaya ma tiştek şun Bek beş eşber çi şedbi birçi dimini. Vati ku paşi ve da ders xwarnet kin. Orta ku am ders xwarnet kin am zut xon. Mesela çi şerbet abi, çi tatlı abi am ders petkin. Vati ku mazeda mesela tişte tatlı mazeda xwar ev nav skemro da granik çetka. وجغاين يجي مثلا كونترا انسولينر هرمونان او تكبنا دوري وقت كو تكبنا دوري جي شكر امرو كيمتكا انجا جبر كو نخوشاني كو صابي قالك سر خوارنا خو يدي دي بخو سرعوا لي مثلا شوربه بخور وحتى جبروا بي سرعوا لي ام شربتها مثلا برمضان شربتي وجوان مثلا قوله شي صام ناخذ سرعوا لي بسرعوا لي مثلا ام سلطه خو بخون شوربه خو بخون يدي خوارنا خو بخون فانت يجي بشتي بخون يعني yani خوارنا زيادات خو جبري مثلا شكري زيادات بي وقت كو انسولين زيادات كا انجا شكري كبدي جيج دبي demek o amr jilver tesir etki mamusta mesela insani ihtiyar amr lur بيجا tesir مثلا كو ابي امريوان زياده بي ايدي زيادات تانسيون كيم دبي demek tansiyon jiket be bak قال bak كيج مثلا بيجا ام دوام امر زياده رون امراض نسر خو ام جي جيج دبن rastı حتى كو تبكيد ده مثلا قلب امرو تبكيد ده ابي كو مثلا امريوان زيادات بي قلبي وام تشك زياده تبكيد ده انجا مثلا ابي كو جنج من زياده جنج نابن اما ابي كو امريوان زياده بي وصارت بن سرقو birden اود بي tabii Yani bu arada stres tesir elbette Stresji tabii rastı mamusta pirseka diş temaşavanı mahat dibece dai kamil beriyan bir sağlık naberi ameliyat bir hemci çok arası hemci ya çape jayni doktori diya çape pir memnune sağlık servetçiye ya rastı hecit de eşi serve ev normal yani بيك اجبر كدورمك يصابي كدر درك ده مثلا التهاب بيتنا بي قالك صابرين ايش غني مثلا بروتيزر قفشمه تشدبي قالك اللي برينن انجا مثلا دكتور تخاجي باش من جهاتي بن هر وقت امرو نوكي اولياء بيجا مثلا او بروتيز قالك دور ده مليمتريك بكبيور جوش تيوي دنجي قالك صالان بي انجا جبوني مثلا هر انسان مثلا بيجن هر انسان عمليات بن هناك جوان زعب باش بن مثلا بيجن ده انسان يكدو زيادة ممنون نابيني اجبر چي اجبر كو مثلا بروتيزي تام نبغوريه مثلا كو غوري ستاندارد هر انسان aynı ameliyat بي هناك فايدة بين هناك فايدة نابينن اما durumu olsa da robotik dis proteziye ama çiye bgori kuy protezi bgori nahoş tam yerleştirmiş bir milimetrik ince durumu olsa da ku eşi devam ki هناك bir egzersiz binin hareketi konaken mesela ku baş bu بيجوا تيابج باش بي بلكي بي حركات ما بي حركات خنا كربي جبر ويش شربي قال لك مثلا ابارا فيزيك تلابي يا جمال جي اكزرسيس خوبك تيو çok iyi iş baş بي يعني inşallah مثلا çok iyi iltihap تنبي كيف شمت تنبي
تبو وقت تتو خوب گری İnşallah bejin xwe şifayê bide. Her dem xanim nivîsandiye dibêje salek û nîve de çok am de menüsküs heye û kirêçîlenme jî heye me PRP çêkirî ez çûme fîzîke jî lê min fêde nedîtiye gelo mamoste çi pêşniyar dike. بگم چوکی مرو دا کریچما درجه یانن که درجه چیه اما نسکوز یرتقی تکوی برگوشت تکوی بر چوکی مرو دور دا کلیتler ما چیت که چناکه durumu ki sonra mesela çok yanda ben nüsküz yırtığı abi kilitlenme çebi gele ki kapalı ameliyat kevni bir parçayı bari derinin ujgayni mesela tişteki saatine bir ihtiyacı ki saatine biji jvan insanlara mesela bejin kök hücre tedavisi çedbi kuş parapet paydalar etbi egzozom tedavisi çedbi hidrojel tedavisi çedbi tedaviye soğanın ujgayni mesela çi tedavi bikinci mesela ameliyat bir ameliyat bir gele ki kilobdan ujgayni mesela çok iyi hoda egzersiz çok emro goşti hiç kuvvet bi eşi hakikati kem bi İnşallah bejin ve şifrat xocera spirsek hatiye jî pirsim merhaba dibêje dayîka min me dinanê wê taqme çêkirine xwarê derdikevin û doktor gotiye divê implantê çêkin tansiyona wê heye gelo demam çêbikin wê pirskirêk derkeve yanna. rast vega taxme ejore xwar ne weka be rastî ejore fikir çana jore biçki sekirandı sabit yani ne dore goşte net şeke çek koy blaqi netine ama xwar mesela zamanı mevlid keve leva mevlid keve ote merim mevcut ve zamanı mevlid xwar keve rastî zav ejore na keve ejore genelde zav derad gire le xwar ko protest dilaqın çek koy ko blaqe jiboy zav derad nasek ne rastî çek zahmet yani ko tansiyonu düzenli be yani ko zav zede ne bekevne ve stabil ve rastî implant kare çeker. Ka psikolojik ayetine ko stevji başet kare çeker. Hiç psikolojik ne. Liyama ko tansiyonu ne stabil ve yani mesela rojek zed ve rojeken ve işte ne var ki hebe rasti. Bu çahe implant tabii ki yani zab hey ko ne greji rasti yani. Ko düzenli ve sabit ve stabil ve tikare implant çeker. Ka zirara yutune yaşayıcına mihme ko stevji başet kare çeker. Şu ne hoş olsa yak dido ya sehap implant çekerken ایدی او درناکه پروتز یعنی نارا بنا اولی جوان راحت ذكرنا بكون خوارنا بكون يعني نحو جايكم ششعب امبلانت شيك يعني سيها بيشتكن بس بنا جادن تشت يعني بهواز سلقن خوار بروتز و امبلانت و چه غذا بروتز خودت مجر بیج درناکه به خودت خوارم بخوش درناکه به یا گنا دست سيها ya da çarp implants tert yani jbuy. Yani şaşabay çekne. Yani hevcarak hamiyat çekin baqasiku ev protez xo bigri. Bes. Beli inşallah xo da şifa bediyor. Ve merhaba mamosta dibêje serê sibê demas şiyar dibim destemin pir duverimin nexweşiya min gote jî heye gotiye û her wiha dîse anîşka min çe ez wisa nîşan bidim bêje dîrseyim gotiye mamosta gelekî hişk dibe ez nikarim dîse destê xwe bitewînim ji bo vê ez dikime nav ava gerim de destê xwe dibêje ew jî baş dibe ez pê fêde dibînim lê gelo zirara wê heye an tuneye. Eğer bedenim roda ku ödeme bi وقتی که امراضین مثلا سر کیجا مرازین دور دکو به حرکت منی ödem زیادت که مثلا بکو سنی sıkışması bir bu ara ku razin ağlabi nizike şevaki mesela melevan tavizi o değişi mesela jberi şey yardımın jber çiçet bir jber ödemeyde mesela insancı ku jmer guta yapıyor nasıl gut ev gut mesela jber çiçeği bu mesela van tansiyon ilacı cana mesela guta teklemişti ki mesela bejenek ev ödem kurcu vücudu emro da vejen ürik asit ji naveji jberi kurcu tetiklemiş ki mesela tansiyon ilacı sadece mesela gut tetiklemişti ki seravli gelek evi kalibrin ki gut jber çiçeği bi وجغيني مثلا بدني ده كوزيدا ödeme bi jberi jmeli sa ögdü bi yani ev ihtimalci hene bir ihtimali ama jboni gelek egzersiz hareket وقتی که hareket kid ev ödeme leşem roji خلاص bi mesela canım araba dam zedet çın amledin ku solamro na çapiyemro abi ku otobüs zedet çın mesela duvarme lingemro ku bir hareket mini duvar mi ince hareket ku amtkin اورواندن leşem roji çı Benim amste. Merhaba roja bxer gotiye pişti ameliyata proteza kalçaya dibêje insan çend roşunde baş dibe û vedgerî ser hemdê xwe berê û dimeşe. Peki pişti kalça protezi ameliyatı başarı zede ya ameliyatı ki zab başa. Peki evi kut kalça onda kireşen ma bi ev kivan çürümüş dibi dibêjin kurmod bi ev hastiyewan. Celli givan jî
أوكتبي Kurtbe. كرتبي جا أب عملياتي هم إيشوان خلاص كا هم جي أم ليجوان دبي وكياف بيشت عملياتي بيشت بي عملياتي روجا كيدي أب نخوش رات منا تكلم بريبار نور السرعة اللي مثلا دار روج بازار روج بدينكي جرب بين بولقر وبيشتي مثلا بازار روج تيجي تك باصونك كوبالك وجغاني يجي مثلا معك ده بيجي كوبال يجي باردن Yani Ama diştir ameliyat mehek em bejin. Ab ameliyatı özellikle izlenin çağına pişti roje kedi tkan rab nasıl xobra bachan. İyi baş. Pel piye xot kin yani ciye protez etken. Yani beletkin yani bejin Aynı baş say- ya kudumeşinci ve got Yani nezim mesela bir mehek. gale keser avli bol qire hatta kutan baş bin dev jiji bardan. Ama mesela roje kedi rad nasıl piye xobra bachan. İyi baş. Rastî ez dikam te vê tiştekî bêjim ev ji bo ortopedê dibêjin ya rojeka dinê ratkin ser piya û ser piyaçe em jî ewlî implant wekî nêz hebe ji ber em jî her Yani kerem destî kemal azad se. şuxulin ewlî implant xwe tê çê dikirin 4 me 5 me 6 me sekinîn ji bo ku protezeyê çêkin ji bo ku xwarin yani protezek oy ku tê xwanî heye istê yani vîdet xistin nava istî 4 me 6 me rûz sekinî başka hê vetkirin hê protezeyê çê dikirin vêga me jî wî rakiriye bi rastî dî vêga ew jî zav kêm çêtikin wisa çawa rojekî dinê wisa nexweş ratkin piya bireva çin em jî xwe implant kodranî tev ratkin kişan em implantê çêdikin rojekî rojê dinê em protezê yîxin serê û nexweş dikare xwarinek bixwe Yani evi teknoloji peş ve diçe Evet. tıp jî peş ve çören sen bejin. bê diran namîne bi rastî yani Mesela tedaviye meş xob ben wekî hevan. Ev implant tekniği wan aynı. tabii tabii Malzeme wan wekî heva. Mesela ema işeme yedi mastıra. tabii Wan eci ince işçilike. Rast. Ej- İşe vak zahmet aynı şey, ederse. mesela Ev kaba zamanı işçilik beri- bejin. Zamanı beri sement xisnê mesela hasiye de jibûnî protez bigirin hev bigirin. Vêga mesela bê sement naxne. Ew kî implantî protezî dêxine nav hastî. Ew hastî û protez hev digirî. evet Yani naberê de mesela tu tutxalek sementek tiştekî swatine çîmetoyek tune. nadine Be mamoste ez barım da mama jî hindik ma êdî bibarın temaşevanêja gelekî peyamê we zêde bûn heta ji min hat me pirs kirin ez bar dikim dina bersivan de jî nêzî nexweşiyê wan jî me gelek bersiv dan mamoste ez gelek spas dikim serê Remezanê Ez wan spas hatin dikim. heya bir em Dijwar spas dikim mala we ava. gerek Spas dikim. Berê Firat Adîn ez gelek spas dikim mala we ava mamoste tiştekî gotneke dawî min bêjin min dikarin ji me re bêjin. Etkam tişekî tenê bêjim wekî doktor wê bas kir got şîranê bixwin işte dins bixwin û tayin bixwin bi rastî hûn dikarin bixwin yani em ne jî nexwin Lê dina ne xwe paqij wana damper diran da zeliqin bi rastî piştî wê nava wî jî û dorê jî dirar paqijkin û çaxê min dikarin bi rehat razîne Mamoste valla xew çiqas xweş e tu zanî em qîre nakin diranê xwe firçe bikin. Em dê em tiştek bixwin razim lê wek mamosteyê me gotî firçekirin paqijkirin gelek hêja çawa em mala xwe paqij dikin we de divê em diranê xwe jî paqij bikin ez bêjim. Hikmettin ji gelek spas mala te ava ji bo stranetê xweş te stûdiya me îro şeng kir. Ez spas dikim. Ali Ekber Ergün û Ali Kılıç ji bo muzîka we jî em gelek spas dikin mala we avaz bêjim. Ez xatirê xwe bixwazim paşêjê em bi stranekê bi dawî bikin. Bê temaşevanêja vê heftê jî matin dawiya bernameya xwe wekî her tiştê xweş bernameya me jî qediya hefteyekê dîdî heman saatê de mêvan û mijarên cuda me li vê derê bin li xwe baş binêrin rojiya we xweş derbas bê bixatirê. ويلول من ويلول من ويلول من عمري منو ويلول من ويلول من ويلول من مالا منو ويلول من ويلول من ويلول من عمري منو ويلول من ويلول من ويلول من مالا منو ويل
yaman çavereş bir hemezin Bejna ziraf çonu hati Veylolimin malamino Veylolimin 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 amrimino Veylolimin 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 malamino Hepçe salel garibiye Mepirkişan eziyetiye Jiber desti ve heviye Veylolimin 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 amrimin Veylolimin 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 malamin Yar yaman yar yaman yar yaman finciko de yar yaman yar yaman yar yaman finciko avacı rehiniko yar yaman finciko rehina va garziko yar yaman finciko yar yaman yar yaman yar yaman yar yaman yar yaman finciko Çı hoşike yar yaman finciko lale dili qizike yar yaman finciko lale dili qizike yar yaman finciko